anymore. Let me hear your whisper. Let me hear your sound. Let me put my arms around you. Let me hold you tight. To my lonely mom. Tell my dear boy. Tama sania ea, pena e oe ea, ua o ona mea ai, talu le fia mai, ua totolo tale, walo ufatu atae, talo fala uti fai moana, ola uma atai mane. There's plenty of fish in the sea. There's plenty of trees in the wood. There are also plenty of birds flying in the sky. There are also pretty girls, but the only one I love, and that's the one I love and adore, is the girl from Samoa. Tele a ole sapi, tele fo ila au ole wao, tele manu fele lei ila lagi, tele teine a pakasi, ai sili ai oe la ufele, ole la du Samoa, mate mai la tupua, bete loa leimoa. Fuafua lau wa umataua o olea le pungai ua e whaapea mai ai o whea alofa maoni o le alofa e tau i le oti ta alofa i o umanatu o leo wa e tui alo ufatu e mana tua le amatanga ia upu mau loi mata na e whai mai e le ai se unga o la ta mafutanga wa e lo nei leo langa ma ua sui fo i olo uanganga o nei mau mea na o mana o iai ua lelea uma i le ala sila sila mai a ia i nei mea ua o fai o lalo i foretu unga mau o te tau atu ua o fo i mai ai umatu o si o uola fasia ita i faiti o ngā ai mo oe o te le i whaafiti sa o whai a mea sili sili ia talofa lava le poia mawaluga o le whaafonga tapua i le tunuu i le nei fo i asu tonai o le asa fua i le tua mo oe mau se furu ma le ono o ke topa lua afe lua se furu ma le tasi o le toi whaawawina le nei o le tautua mo oe
Ala si ufonga o Samoa le radio Samoa so liba I vatonu a mo ia. Ki lani ba por kala be tuli au pupe le to telo le atunu. Savea ma le Tanoa Ava. Ia malana fanga fao ia te wisa. Ia kau lo ke mea fo la ke nge le kai au ke kau pe ka ko posingi. Ala o matango fia le sulu lai le dei fo ia wa uli. Lo fa mo wida le luas football le fata ki ri lo na ba fa le fada. Ona se elea I le football le ono I le fia na nei. Tu mau pea le langi le lei. O le tau se I o fo I le aso te au manai tibu te uru va solo fa solo I le fiafi. A o le so e le fa I titia le nganga fa aftai. Ona o bea lofa le tua ma le fa baoni o lo na alofa. O ma fa I ona tātou toi wheloa I mlau lua sila fa I foi. I longa pe au bangalungal mo le ea. I le whao ngai na fo I o le tautua le siu fonga o Samoa. Le siu fonga Samoa, le radio Samoa. I lau lava ngana. Ia, wha bolo pa bia oe. I lau ma leifua mai whanunga le lei tai au. Ia, wha pe fo I le aso fau wha popo I lo soifua ma so tātou bola. O lea o tātou toi whelua iai. I lo ma le nuu, ai le o tua le nuu. O pu e o manu, ai le o pu e o mala. O le wila wa emo lau le lei lo soifua ai le o le wila wa emo fasia. Ia, pe upu masani I le tanga loa tu manu vau. Malona au vaa. Sa o fala le tua I le walofa. O le o mwhai ai o na whau. Fa pe fo ia. Malo fa aftai le. I le fa fonga tapua. I le mwa vaila le loke mea le di ine. Teresa, aua e te tango I le pattern I ale nā. Ia, ta lolo pa ia masani o le atunu. O leo mo tātou wheiloi I le anga le lei o le tātou mutai I le langi. Ia e le tu tau fufola ina se fala. Ia pe tau toe falo ina le afalo loi o tau pa ia masani sau tua fafafa. E mai le vavau e o lava I le wha vavau. La tātou o e tāle pese lea e whawhiloa ia tuai I atu oe. Ia malo tātou mawhtanga fo le dei tai au lau ava mua le tua le tātou por kalabe Savea ma le Tanoa Ava. Ia o na tapa fo I leo ipu. Ia awa ia le whaafonga tāpua ia le tunu mai so se tafa o le lalolagi. Mai se o tauta mamti nā mātutua. Ia whaapea fo ia le lo tātou paanga I lunga o le api o fōlinga Facebook page. Le Radio Samoa whapea nā fo I ma le tātou le api o fōlinga ia ma le tātou YouTube channel. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Auckland remains at alert level 3, but we are easing some rules.
A maximum of 10 people from 2 households can now meet outdoors for social gatherings like picnics and barbecues. Separate households should maintain physical distancing. Groups of 10 people can also attend organised outside exercise classes like yoga while keeping 2 metres apart. Remember, all other Alert Level 3 rules still apply. Find out more at covid19.govt.nz. Yo le dale fai pesa le lumenga mana tua ai le kalesia ia male tau mawhainga foi o le atinae o le malo le tua i Samoa le nā mai tau o leo ua to e 10 minute o le tale o le itula e tasi mana tua foi o le astona i le nei o le astona i siri lava leo na tā ua i New Zealand nei. The Super Vaccination Saturday is the Voxaphone. O whaalu ai i le porokalame le nei o le malo ma le soifua maloloina. Pulenga i tu malo i le atu nuu atoa. E le mawhai o na misi ai i se tu malo. Awa o le talitonunga o le astona i le nei. O lea ua lua tesi ma le 5 miliona tangata wa umana whai o lātou tui mua. O nisi fo i ua umana mai o na whai o lātou tui luna lua. A o le so, ya. Ua tofu lava le pito nuu lātou ia malino fuanga. Ia whapea fo i tangata o lof so sari whaatinoina o lea whamboe boe. Super Saturday Vaccination
Ia, o le e mai. A whai ili i whai so tui pui pui. Whai nei loa. O le teimi le nei, ma le vai aso le nei, mai mai se ala le asto na i le nei. O le asto na i matautia. A whai lau a mai o na whai lau tui pui pui. Ia, seki lava la oe, o lou la teimi le nei. E whaso soni i sistanga tai whai o la tui pui pui. A le o le nā, anu e momori sistanga tai whai lo na tui. Tango e wa aise whanau o sistanga ta ai whaavano le teimi. E alu e whai le tui. Whātau i eisina askulimi fo lele e posi pu kofe fo i e talatala noai. Ile mafu angana whai ailo tui pui pui. Whai su sao ina ia tātou toi fo i le mea na mahasani ei manatua. Na tātou lockdown mua fo i mwhai fo i na tātou tō ese atuai. Sa ili no whanga i whai ai i tui pui pui i le tātou upenga ta whai langi ale covid19.govt.nz. Ia o lo temi ale nei au te roa, tātou te toi a ngā i e loa iai, ole, tali mo menei mea uma na whare tui, ole yes, mare ioi, ole au tu o le vax-thon, po le vax-a-thon, ole au i nā tu leo, tangata mala vai whai o la tu tui pui pui, whesoasoani, i tangata ina ia, whesoasoani fo i tātou wō o ainga, o paanga, o e masani, whai le tui pui pui, ia na ngā. O le pese a ngā Savea i aso uma teimi uma ngā rue. Ma wha manatu i le swinga tele o le au whai o tangata ua whai o la tui pui pui i pituru ese. O le a mole mawina ni poro kalame fo i e Saudia i tangata Maori, mo tangata Maori, ia wha pēr fo i tangata Pasifika, mo i la tau e i mana o ngā wha pitoa. Ma o le atu sa o tu fo i wha sa launga, mai nisi o no whanga i tutonu au te roa. O le aso atoa ale rei. O le misi, this is a super Saturday for the Vax-a-thon. Au fi ai kai taia, whapena foi o Tara, Manurewa, Rotorua, Porirua, o Taitahi, ia ma te whanganui a Tiara. Ia, e le ngata lea leo ta ua mai o saunia fo i le tele o business e New Zealand le tele o whailonga. Mo le Vax-a-thon, ma e tele avanoa e te ono manu malo i nisi o whailonga nei, pe ona iei lātou, e whai o lātou tui pui pui, e fo i giveaways, mo i lātou e mai mo mai i o lātou whale, e fo i festival tickets, o telefoni whaveai, o pepa malanga, mo tā whaunga whapea fo i ia se ta vale e alu ile e le tise. E ai foi whawhiwhianga whapitoa. O le a whai e tangata lawi loa foi le nei Kiwi Land e pei o Teika Waititi. Ia whapea foi Patty Gower o Dr. Ashley Lewis Baker whapea foi te baitai paramia Jacinta Ardern. Ia, ta pena mai lola ia lola taupi taru. Rally Your Village. O tui pui pui e te tauna maluti ai tangata umata i te otasi ia mao tātou community tangata lau tele. Mas tātou sa mō tangata tātou motu o le Pasifika. Ia le nā, ta awua tele le nā whaamanatu i so se teimi mō i tātou uma ia manatua. O le astona i le nei, tau o na o e whai le tui pui pui. Whaamole mole Samoa. O le aungani atu le nā i ate oe. Tau o na tātou wō e whai o tātou tui. Sosani oe i seisi tangata. E whai lo na tui. Ai re whapea. A ua umanga kui oe. Ia o na whapea nā leo na e la pata i la wō. That's what a good friend would do. Is to, to tell his friend, her friend, and people that you know and love to go and have your vaccination. Having your injection. Do your jab. Awa o leo te whatu nei. Wawa le whi aule mai a Chris Hipkins o le minister o le COVID. From Chris Hipkins, the minister for Super Saturday, get your first jab. Get your second jab. Support your friends and family. Get vaccinated because more than 2.5 million New Zealanders have already been vaccinated. Let's go, Vax-a-thon. Ioi, na tuale upulu naile. So, ano whanga la ia mota, tau ia anga iai. Ngai. Le voa mai e chat west.
O tō umalava no whamalala I o le pitunu o West. Honani Waititi Marae in Glen Eden. O lesi vaenga, o lesi no whanga mō tangata I sifo o le West Gate Drive. Ia ona tātou o maila I South Auckland, 95 Browns Road, netball courts I Manarua. Te hofo lava upe de halu I whaielo tu I le so o tō uma o lo whaafunga mai I South Auckland. 95 Browns Road, Manarua netball courts. Tātou se atu North Shore. North Shore, mariri e ia o tō whingalo, o e whai o tō tui, o I nā ele numera 4, Arrowview Road, LDS Chapel, o le mauta tutalo le nā le kalesia Yesu Keriso, o le aupa ia o asunga tai. Ia, o le si mea tāua tele mō lousi le fia le nei aso atoa, o le free rider from Auckland Transport. So se teimi e te so lunga le pasi o lela e alu e te whai le te malo ave pas. Malia lo whingalo. O au, o leo na longo mai au Savea o ki kike fua le kou pasi. Nanga lo ki alu e whai lo kui o le kou wiki. E alu lai lunga. E ke le sa vali ma e sa e le whape ngai lunga. E ke alu ma ave lau mea lea. E pupungi ai ale. Ia pupungi ai lo whonga. Ke ua a fia le ave pasi ma le pasese le ale pasi iake. Oi, so please, yes, it may sound funny, but you know, what more could we do to deliver the most important message across? Whether it's it's going to be a humor part of it and make it humorous, make it a fun part of it, but at least the message is delivered. Pe kau ke kari ye, pe ai ia mali alo o momori e le savali fai le leila o mask, awa lewo o ta otu nei ato, te leo si la fia mbira ta awal fai leo mask. A le fai leo mask, e ke le aru I kongo le fai leo loa. Po le teri, po le fai ia, po fai lava, le aisa o mask, no enter. E le fai lala, toi fai wa I nei mamio ta mai, ka mai cards, fo I le asa I akula card, ke maka maoni ai. A certificate injection, little cards like this to a loai wa umon na whai o tu I lua. Mau test e valu test ai lua kui. Ia waifi e lama o ngā. No jab, no enter. Na ai lai. Ai la kunge le foi la I le meio meu public toilets. La fo kuku I makanga ka inga. Wa sang kuku fio I mako wa fia meu fale mamao ia fo le pa. Lenga o meu no fanga nga I le public. Ia a fia u ba ta to lo no winga la la kunga la ku skula ki a fa ku skula ki. O ile when nature calls you need to go you have to go. La ku skula ki fe mai se fa mo le ka fia wa ku a fe mai skula ki o mo ku yo. A fe mai le so ka le so me fe mai skula ki ya so ko lo ka vale a ko le fale. Ele ma maure me ki ko foi. To ai nga me fa pela. Lisi me sinin ta o mo ta to Samoa. Live na loka ta to wo fi ho I Samoa. No jab, no fly. Yeah, and no plane. Era ngo akaro mari o me kan kai ngai mo malo. Ia tui mo vai. Yo wa vai la. Le la o fai nge yo o ngofo mai fafo. Wole ko ye le malo. Ai fa ku o le va ai oi. I Brisbane. Ai ku lungor kupe mar seling. Ela va fela nga fai. Ela ngo winga la. No jab, no fly. No jab, no plane. Yeah. Talo si el tamu whainga le tātou malofou. Ina ia mawhai. Ona toi whai o se isi. Matu wawu whaafonga le tala I lea sone na. Tau tia. Se lau wonas fuma le 5 miliona tala. O lai tu o I nei ia lea fo I le valele lea. Tusa lava pe toi whaafoi. O le tātou ngau wale nāma le eita alafu le nā. Se lau onos fulma le fitu without doing anything.
without doing anything at all. That contract, even if it's not valid, we still need to pay $167 million. How stupid did we ever get to this point? Well, tō whaafafonga ia. Lela wale iloa e le malo, po le alme la vai, ala wa i le tonu leo wafai. O le tonu, ale fionga le minsta, ya so yalo, le tinu Wayne, ta pena fo i le fionga, ya fo va ai, olofiti, fa pena fo i le fionga tu mai te parmia, ma le sui parmia. Ya ma le fionga le minsta, le te fono, o le fa tutua i le atua. Ma le ka peneta le la fai le la tu fai unga. Say, let's wait and see what they're going to do. And I'm sure, se me te tau na whai walanga e mana o mia lava e tātou i le vaalele, i le me te me tau na whai. E mana o mia le vaalele. La tātou o se i tāla, ia nei e tātou tala fau i le ngana Peritania. Pe kākou ke maua isinga whawhakala. Pe fia fau ni ko vikim and new cases that came on today. In this update, a man's been charged with murder in Northland. It follows the death of a 73-year-old man in Omapiri on the Hokianga Harbour yesterday. A 48-year-old man's due to appear in the Whangarei District Court today. Detective Inspector Rhys Johnson from Northland Police says the homicide investigation continues. Super Saturday is on. The ambitious vaccination event to jab 100,000 Kiwis across the country is now well underway. Many sites have giveaways or freebies for those prepared to roll up their sleeves. News Talk ZB's William Tiriti is at the Otara Vaccination Centre. The party is well underway here. The music is blasting. It's literally shaking windows. That's how loud it is. We've got a DJ providing entertainment. The community has turned out in force. There's a long line of cars stretching across the car park. We've got a Mr. Whippy ice cream truck serving the goods. A barbecue has been fired up with people busy working away at it. We've got support workers even dressed up. A proposed traffic light system for dealing with COVID-19's been described as not fit for purpose. It would replace the current level system, and Cabinet will discuss it on Monday. Prime Minister Jacinda Ardern says it's about using vaccination certificates and restrictions, and has held a Zoom meeting to get feedback from health experts. Natasha Hahoa Berlin has more. Several people familiar with the meeting told the Weekend Herald the experts say the new system will only be useful once enough of the population is fully vaccinated, which could be months away. They also say that will be the only time when lockdown restrictions won't be needed, and that it's premature to reveal it to the public if it's not going to be implemented for some time. And that's news. I'm Donna Marie Lever. In sport, murmurs of excitement are already reverberating between the world's top drivers after the World Rally Championship was confirmed to return to New Zealand next year. Auckland will host a WRC event for the first time since 2012 after missing out last year due to COVID-19. Hyundai driver Ott Tanak hopes he can build on his fond memories of New Zealand. I've been once. I still have the memory that it's the best place I've been in the world. So hopefully we can go back and, with these roads, with the new cars, it can be a good fun. The Black Caps are taking a cautious approach around some of their personnel ahead of tomorrow's 2020 World Cup warm-up match with the Netherlands. Captain Kane Williamson and all-rounder Mark Chapman have been ruled out due to respective hamstring niggles. And that's sport. Malo soy fua, ol si fufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima iwa tolu amo, se kia Radio Samoa. Ladies and gentlemen, welcome to the magic translation of Denver. Welcome to my island. Yo, check 1, 2, 3. Bye. Sing along. Come on, kids.
Falongo ila umusika means listen to my music. Ule lava oi means however you choose it. Don't worry. It only cost 40 tala, people. Savali valley means go for a walk. Come here. Tala tala means too much talk, but don't worry. Don't you worry means I went up a bullet. That's right. Come on, kids, one more time. Ba-ba. Right there. Kanga kaile suing ole awala lo afe mase fulo o malie kele o kangaka wila epa my favorite prime minister yeah you're my master and ta milo means around the world kele for eating it means plenty girls but don't you worry Amole if I leave, take it easy, man. Don't worry. Hey. Just take it easy. Take it easy. Vaila. Ole kanga kaya sola maka ukia le la kapi. I will keep my koe sole le lewa ii. Sole kiunga. Man, my name is Michelle. I used to be a boy, but how you like me now? Welcome to the Magic Translation. Yeah, oh yeah. Le na le sufonga matungo fia le uso ma ilo ben vai wa fai fo i langi le fo launga le fo i tamali i la wilo i ana musika ya ai le ba fai lava na faanga lo ina ia ana pese mali ba lo sufonga matungo fia fo ole o toi fa mana tu mai ma ilo ia cha le si ringa sa makoka alo vakasi ya so i el matu au mota sa hukai ia mo foi el masan le tudu le hukka foi le kanka le pupu le wange i le ka upe i pou e lua foi le skalam a sa le ia pensole lua se fu kausanga sa makuka alo ma ka upe foi le hukka le maku au so le hukka le wakunga sa mori o foi falangi ai vala mai fa mai fai fale le mai au kala Savea va ele o ko ele o falangi le a fa ai mai hani o fa ku ka fifi awa makwa i amaleleo fa ko me o fai ni ke mai ale ke le fa rongo le kala le ngo siamping ngi fusu anga fa finga nga fai le event Polynesia akele ai mo so ma oi le sile ga sa o ko fusu anga o fa ko la mo su i fa penga lo wolanga fe mai ia o le ia le o fai maka mo wangi ngai se le a waso yo ka kuori mo ka fe solo ia ngaro ka fa vale solo ama fa se lo ama le mo saka me mo wai o fe wa mo wala sa me ngo style fa fi ia a kasi mana malu mai se so ia sa ve ai ele ola si aki oi Filippo Prasad, talo fatu from Melbourne, Australia, ma also from Ria, Fepulea i Elizabeth Firo, fa pena fu i a inga fa Lele Smith Ulberg, o Silulu Bolton, ma also from Ria, oilea te polanu talo fa ma also from Ria, mai
le tonu ano o vatua nei, ale na sau I tātou news. This is Super Saturday for the Voxathon. Wha mole. Oi whai, wai o tara, ngā e makua I ka kāwhani I ngā mameo pāki ke kele voi lele. Na e vai atanga te nā, o lai wha solo ale tui la tuia. Ale ole nā, o ane mangele, o ngele shopping center mangele. Ale ole ngā, o hange ile le tātou no whanga lele 95 Browns Road le netball courts le masana no whaile tātou. O le mea le nā, ma le sa vali le nā, o le atu I lava le aso le nei. Le nganga lava la tau sa mo, wau kou sira mai wau, makanga o kau kangi lo le, lo alofa ia ke o kou, ke o ka fia kai kou o mga whailoka kui, atu te iloa, o te whai atu lau tala. Le a fo ilana lote nei, le news nei, le meta o le vaccination card and certificate. O le a matana whaasa o I me te anga I ai. E te tau, e te mana o mia, e le nafso swani mana me whai. Ai ke luaku. E mga o mia lau card, ai lako la malo fia malo vale ngai ke whai aku, o le waku e maskulaki. Ke ia woso e malo fia fusu inga, e loka I lava ma oe. Please, get your vaccination done. Get your record of your vaccination and you can carry it with you anywhere. This is your ticket now. This is your ticket now to anywhere, onto the bus, into the shops, grocery shopping, anywhere you can go. You'll have to have this card with you. Se fa mori ia o le talale le fa yatu yo mele taimi e te matua e toi mo o a mo upu fa palangi mai only if I ana o wi loa lava se manu o matua upu la na fa mai la le fa mai anga o loa lava o fa iso ku le wo mama I mo la hin se mangunga e la kala ma e pa el backhand ya e fika ya au Guardera nga fa koe ke le ususkai. E la vea lo le meranga. Ai o I whaile tui. Whatatanga la fonga. Mo mori atu le samali nei. Whai ona tātou tali e. Ma fia. Ma o whatasi e whai. Tātou o lima whatasi. Ma savani vani tātou o e whai o tātou tui. So soani le stangata. Ia. Wha malosi au. Ina ia o e whai ia o tātou tui. Puipuia I tātou, puipuia o tātou ainga ma tātou whanau, puipuia e pele o tātou loto, puipuia o tātou ainga. Ia, ona whaatanga leo tātou, ua motu si ai no tanga, o le wha I o le koviti, ia te oe ma uma tātou uma. And we become free. And remember, we used to be here, right here during the first and the second lockdown. This lockdown is going to drag on for quite some time. So if we don't work together and stand together, we won't get out of this again not for a very, very long time. I'm sorry, my brothers and sisters, but I'm telling you that, please, we all need to help each other. Tātou wheso swani. Ia o matula stona ile nei, wa koe o lunga sisi milionga. Ia tangata wa mai ona tui o lea tunu. Watalo fatu motuloa maulolo, malolo sai fumanuia. Lily Crichton, Roger Osange, malolo sai fumanuia. Ia, va pea foi nesunga pina yoane, malolo sai fumanuia. Vai, sa o le lili kala kankalefe mai kiao. Good morning, Savea. Watching you live from Brisbane, Australia. Have a blessed day. New Zealand, kia kaha, let's do it. There you go. That's the one, brother. Yo, le nele nai fai. Ole upule na le kia kaha. Ile fa maoli. Ia loto toa. Tato loto to toa. Kia kaha. Aile ole kia kiha. Ke ua palau vale e sisi le whaingo le me o le kio kaha a le uwha me o le kiho si le wha buru mole soli o le uwha maoli o le kaha ele o le kiho le na alo raja le asuma I vasa matalena lo lava ia
O e mea a whai. Wa vai timi nei. E ama teina le anga ulo tangata ma mawhauwhaunga tangata. Wale o e whai ngā ruenga. Wale o e se male whale. Wa nā ole nofo ai le whale. I o le ala le si me whai. E maka TV ia ki mai a Savea. Ki mai le ki o. Ia astronai. Ia mai se kako. Te kako ki e kuil mea kako ka mangara se kako kari e whai poangi anga. Yang ki whinga mangi ang ka ronga ngala whai mai. Mianga upuleanga ngala whi kako. Ere inga almari o upu aki nga. Ai sawa nga upu nga e pi foring me fale ke le. A le momoli me. Ale sa o sa vali le momoli atu. Le na to nu la mo te fatuai. Mari ia. O e anga e failo to tui. O le so tango to e fai tau atu le me tau le na mai na le la e lo to fine. Ia ana toi malo fa mai fa mole Savea ia ku ia kwali ke milingei ka ko Super Saturday the vaccination a mass vaccination day on a Super Saturday fa mole au failo tui sau ka ko failo tui yo so swani o listangata alu vai fa nga o risi e wonga ai alunga ia feeling kui yo alo le nga ia fo e uma ka mai ki kon ka vale ka ko wo fa kasi uma fa ka ri ko ka vale e fa lo kui ia le na va ai mas ya si lungo le upenga te fa langi covid19.govt.nz ia ona tatu ese to lea ni tatu te lepe no tanga o sai tatu mo tatu sa tonga fa pena foi ia le si lava engalea o le autu o le vaxafon ia la winatu leo tangata e whaio la tūtui pui so swani lis tangata so swani la wo ia whapena foi ia tātou moli mawina porokalame te tele iwa whai nei i vaenga centers ato North Shore whapena foi i Westgate o i nei South Auckland i Otara whapena foi i Mangele shopping center ia e maise foi le iwa lima Browns Road i Monroe. Ja, whamure. Tā ko walu e. Nang o leu whai mailo vanga le Savea. A whakele anga e kalango i le kui o le vaxathon i lasolangi ei. I o le whakele fo i nganga whapopo o lo po ngesi. I era o whakwai. Awa ko ke popoli. E wa whaikaria wa lava le aso a koringi o ke kuwa e lua i afu i le ua o le vaxathon le amono. O pori rua, o kaitaia, o tara, manureua, mangele, rotorua, whapea foi o te tahi, ia ma te whanga nui a tara. Ia o i nā ne, whai ia no whanga esil nei. Ia whapea nā foi la o na iai ia whawhiwhianga. Mai i le ali i o Taika o Waititi, Paddy Gower, o whapea nā foi o ke aua po kaua, ia lelei, alu ia kaua, ma saurisi kaimi wa kaua. Dr. Ashley, Louis Baker, whapena fo i mele tātou palemia. Ke le roa pe whaise hula e fo ia Auntie Jacinta Ardern i le so. E saurunga le TV. Makamaka lele ia, malou pitunu. Rally lo pitunu. Tā pena mai lo pitunu. O tui pui e maluti e ai o tātou ainga. Ma tangata te tōtasi. Ma tātou community. Lei. La tātou o e tale peselea. E wha malosi e tuai i a te oe. Ia matulei e tuai i a te oe. Ma whau tuai na oe. Wha mole. Ia wai le menga lea. Mai kasi le me o le mawhai. Kako whai le me maanga ia mai whai so. O le mare kisi, mare fusi, mare pai aku, kisi aku. O le fusi. O ma kwa le ma fai a ko fai or ke le au fia fusi ma au fia kisi le le ko fai la ko fai nga me ai sia o nga wale fai o ko kui e o le ma fai no kui no kiss no jab no fusi e o ngala kai ga me langa nga o mo kwa le ma fai yang ko kisi le skanka le fai nga fusi le skanka le o wa e o kako whawhiloa i le moko o le kuririma.
Ua ka kole. Ia lai whai ai maori la ko me fo ngalo le songi whawhiko ai mua ulu ai whawhiko ai ia puisu. So le. Ne la ngā uke whaku ai. Ia ka kou ia. Ngai pēla no whamatala tu le vaso na sei mawai atu le na le fifieli si lo matua ia tea. Ua lo whalawa i lo matua whaku ia vai ai. Ola mea lo whale i ato ai. E tau whaafile mua i lo whe ma leo solo. Toto maua lungau. Wa e tango masi lo matua fo lele. E masangi a whainga mafusi ma lo miti ma makisi. Ai kango mea la au kango fole a over. Ai kango me fole pe e opo atu a utango ka hofi whapengi. Fata, please. Ma lia lo whina ngaro. Io, au te pai mai e te au. Whai kara lo makua. Oi, ele pai a koe, wai pai a ke lo whakule ai whamora mora. Ono le COVID, io. Ua whai sau tui. Ma whai sau test, mai kala mkua. E koe whai whea ngā kui ma ngā test Savea. O le ua pē le whamai o koe marosi le COVID o whakule ai le ai. Ma lia lo whina ngaro. Io e tate le kisi ka ke le fusi, ka ke le pi whaperu. O la vale, tu mai lo au. Io wa koe ka mo i alo makua e kia o whakua. Mai, so mai. Ia, tango la ia lei lau vai o le ola lena. O le alu e whaisau kui, alu e whailau vai. Ingu lau vai o le ola. Kongo ke mangui ai. Ai alu pe whailau kui. Ia la ngā raia, ia la o veri masi lau makua whamai. Savea, whaafikai kele lawa lau whautuanga. Ioe. O lea la, o talai no tanga, sa tau fio eilo o fia kisi i ate, oe mula o fia fosi, mula o fia pi atu i ate, oe. O a whea rasa kemi kaki whelua i ai, o whaku, anytime, anytime, any place, anywhere, pure mai, oe ni meranga. Pati o unei matale Piui pa aia ue le alopa Ua tau aso i le masiasi Ka o le tiu pa matala o a talu le alopa Ua atoa pele ea Me ingalo ita isau pa asoa Pele ea Ne ingalo ita isau pa asoa O se ia kola si ai malae le malosi o lo mata o ua bilibili pa manuao i lunga o kuao se ia tu o le petuao matau sangi mai manu o le vapeao nei tia ina upu pe ata mamao pe tia ina upu pe ata mamao pe tu manu ai lili a ile pe ngaina ua o sia nei lo babe ki se biti po se lia Loa lo pasa palilo panau naua tuea o e la ulupe uangatai lo pa moe moe la ulupe uangatai lo pa moe moe Rei o au male fiu I papati o nei matale fiu I va ai au ele alofa Tau aso ele masiasi Ka ole tiu pa matala o a talu le alofa ua atoa pele ea Me ingalo ita isau pa asoa E ala rau whai perse a tama Samoa moni wala tutoe whai ele perse le na le puri ala maa pei o a uma ua whawhati o le neia o uli o le ua mafuta mai I alo uso I ha mani o le fonga fo lea o le pulenga o le tātou whalata wale na le Courage for You whatalo whatuai mani maloro so I fo manuia whaftai fo I mo le taimi mai whafo I nai le matango fio le la mani Ia, wai whatalo whatu la o fio Ia,
mai se fo ele tapo inga su tato atu no mai mauta manawa ia manatu ia o loo anga le pia le tato tapa au si langi e lo tu so fua fo i maso matu wala ni va con aso patalo fatu wai me nga fa lo so vero fionga ma lo tava so fo manuia malo fa tai mo tai mo te loa o le te mi le nei o le nai tumu tu fo i la to Samoa ia la to ava noa e fai ia fa tal noanga ia te le mana o fo i e fa umbi ai ia le taimi a o le nai te alu e a fo i saini la to saini ia tato kon kala te fo ia ia a sa no ia se tulangolo ia le fa mo le so ia le lei fa tai sa via sa la vala usa no fa fo mai fa si pisor tato officer de yaso ia mai to tele la fo no malo to tato no lo mana o mia ni ta vale ia ai to va mai lava nei tato o na fa ta va ka fo you if so ani tele mo le malo to tato no matango fie fo le lao le nei yaso ia ai lo mo fai ona mawata vale nei le tato lo toa ia e te sila i fo lava i lungo le tato website ai mai se le tele o tato tavale o lo follow lo fo i lungo le Facebook page ale car for you ia petea nga i mai fo i nei le tato lo toa tolu se lau Great South Road i nei mana rewa lo i le tato tua tusi ia le fale tavale ia mo le tato vale se lau o vale se lau lo fitu 5 o no valu le numero te vala au mai ai ma wale ava no e tato tan no ia ma mai fo ni ofisile tu sai ma me na mia matulanga o lo fai ona apalai le vale apalai lava nei ia ma wala nei fo le tali o tato sanga ia ai pe o tulanga na sa ver tato au ona te le tato vale fai la filinga fai mo fio na apalai fo nei ia ma wala nei la fo le tali pe na pe ia ai o tato tua tu o tato a lo toa ben silfia tol se lau Great South Road in Manrewa ia ai fai ona e vala au mai over se lau lo fitu fai on valu fai lau apalai ia mau atu se tali mo oe ia a le tele o tavale ia sila ia i lungo le tato website ia mai lungo le tato Facebook page ta tala le tato o nanga i laso mfua i laso tona i li vali tai au ia se iwa i ono le afiafi vanga nai na vale sa le tu lai se fulu le tai au ion ta puni fo le tu lai fai le afiafi o ala vani au fasili mana o mia i le matu fusoani ia vara au me le tato numera na pena tu inatu ia po le numera fo i o rua fitu tolu ono tasi valu lima tasi tolu ia ai whaftai tele Savea mo le matu wavanoa ia manu te reina fo i fi au whaangaso soro nei aso ia a whapea fo i le on whai se tui ia whai o na tui le nei taimi manu o lai tere au nanga le tātou watu nu o la taifo ia ai so i fua ia Savea mo le nei taimi whaftai mo le avanoa ma lo fa te tele lava i lo sunga mani tato e tele no e steam mo mua o le i fasifo le tato por klame le so mo le tele lava ngā luenga lo whenga iai fa so i fua ia le na le sunga e mani mo le tato falta vale le car for you i londa ofisa au tu e lua la to lo toa ai le o te tala ina le taimi le dei e pei ona iai ia le lua salau i vapalusi o i le toru salau Great South Road manu rewa ia ma la tu telefoni le se togi o valu salau lua fitu fa iva ono valu o valu salau lua fitu fa iva ono valu ale ona na asiasi le lato Facebook page car for you ia ona faile ona mau elf so ta inga faile to appointment fatal noanga is aso le vai aso ta wole na ai te tala fu tai au le tauli tu lai se fulu ai manava i le lua te le ava no e so sa pa ki e pa fa o le face ko lo ku fo le ai le sum ru ra inga e ke sum pa nga ni le ava le car for you tai au ia le o la tanto wo tale tato peselea fo mai ia ona fa o pele o le tato fa sisilanga ia o tato fa fifianga ia o nai tala fo i melo tupu i ima o fa pena fo i ia ma le tulanga o le tapenato sambo molana fainga palota le titi i tumalo e fitu ia o le aalo tune iai ia manisi fo i o sui tau va o le ua fa i lo mai nei ele tato ele vanga fa fai alle fa tutu le tua Samoa ya
e foi manisi o tātou whasisilanga tā ua lava i le so, ia a wafo i le tuua, o le malo, ia ma le sui o le fono, i le fionga, i le Savea ma whaipule ma minsta, unua i minsta o tangata atu motu o le Pasifika, i le whaalau i loa i ne fo i o le tulanga o na toe sauninga, i le vaia sa fo, le fionga, ia taito, le malu, pale a ai, Afisi Valu Philip Hans Field. Ia le na, o le atatu wo. Ia se kase pese se isivanga i lo makua la le vanga fia kisi po i malako fia pa ia la ai ni fingi kui. Selene ua patumoe ai ua e vai vai ua e via moe ta fai la ia ta la mai pea a se io pa a pia pia a tuilea ua o tali toni la pa ma homi ua mea noe ma uo moni o te ioe o te amene foi le oti a pai ua e pia pia but the smile a io Tamau left to Lima, all night to my Samoa, my New Zealand. Naya Fatuna ese lava, te leoina, yama motangata. Apaina ua e pia malama, esilia idea, tu mai oleana. Ua o tali toni lo pa ma homi, ua mea oe ma uo moni, o te ioe o te amene foi le oti. Apai ua e pia pia, pata smaila ia, ta mau lepe tu Lima, e mana Samoa mai New Zealand. Samoa, my New Zealand. This is a COVID-19 announcement. Delta spreads quickly and scanning in helps contact tracing move faster. Let's all work together and scan in to help stop outbreaks, minimise lockdowns, keep friends and whānau safe, and protect what we love. Talofa Samoa, waule nei o kasputi alu, awale sui alingila waule kio. Aeva eva mai ina se fudu lima iwa kolu, Amo, Radio Samoa, Vevela a.
would like to dedicate this song to anyone who has lost somebody close to them. Whether it was a family member or a close friend, I feel your pain. I know it's hard. But to all my loved ones who have passed on, I want y'all to know you will forever be in my heart till my dying day. The memories of a lifetime together are more precious than many diamonds or pearls. The times we've had to share together ain't worth having all the money in the world. But now you're gone, but your presence will be a memory forevermore. And that's when I'm near you, and that's how I know it's so hard facing life with the loss of someone you love. The feeling of the pain is unbearable. It hurts so deeply within your heart and soul. How can I face another day with the thought of knowing you're not around? In my heart is where your love will be found till my dying day. The family will never forget what a blessing you've been to us on this earth. The time has come to go on your journey, for you to live your life in a better world, in a place where the trials of life will worry you no more. And that's when I realize and try to let go. It's so hard facing life with the loss of someone you love. The feeling of the pain is unbearable. It hurts so deeply within your heart and soul. How can I face another day with the thought of knowing you're not around? In my heart is where your love will be found till my dying day. Sorry, I'm very long already. Ang alayari le radio Samoa ili isi le meat. Radio Samoa. Taslima ivatolu. Amo. Malangila upese awala fatua
whaafianga a angelu e tolu avu au. E le fo I tautua le radio Samoa I na ua toi ono minute o na tā leo le tu lai. Lua wha malo le tunu la pale le mātango fie fo o le sulu mai o le la. Ia mai se fo o ngā ruenga o lo fi tai tunga iai. Ma futa mai le telenga e fuata le tofa ia tungsia. Pio Wilson ia wa fo se tātou li poti tulangolo ia le tautua le Omega Cars ia le telenga fuata mai le tofa e whaatalofa I le tunu o lo whaafonga mai ma sila mai mo fo I le nei asto na I mātango fie. Ia, se fo manuia whaatalofa fo I la wationgo Savea lo tula I mai le foi whaamalo lama tautua tunu whaatalofa fo I so tunu teleino Samoa po whelawe mau mene po whelawe mau mene whaatalaunga whaatalofa tu fie joe amata mai lawe mango tele se pa ia mga itia tina ni whaila whanaro stopi le tua ia so se tapo inga ia awa lama whatingonga o le finangana lo tātou tāpa aurelangi ia awa lama lo soi fuafa pelo o lo whakemisiano au tātou au mau nila langi le tumau ia tālofa lama a malo se fo mania ia whapena fo I se langona le nei aso whaafitai le tua le mātango fio le tala le tau ia ma le suluia fo I le whonga ele mawhanawhana o ave le la ia o le ase tala mai le tau pitonu ma tūlanga o ngai ui ngolo whaatino ai le so le Omega Cars le sa le lava lau sa nuanga sa be matango fie le tau io e sulu pula mai le mata le la io e whaalia ai ngā ole ngā luenga lo tātou tapa au le langi le na pule lofa mrana pule whaso le nei fwoi o tātou maua mai fwoi le nei aso wha a popo lo tātou nei ola ia o tātou au maua nila langi le tu mau a Savea a lia lava malo ai wha malo lava e la wationga Savea le tātou atinu matango fie po kala me le astonai mai le taimi io e matango fie fwoi le whaalonglongo ma tātulunga le tātou Facebook ia au whaatino au tute au tute whaiso I le aso ia wā lama tau tuena so tātua tino pereino Samoa. Vāri e lava. Ia, manatua o le so tongsia. O le Super Saturday. Ua whaavanga e le malo, ma le atunu ia. No whanga ese fo le whaatino ai. Ia le meo le tui o le COVID. Io e. O wā e anu nei. E o I pisinisi le ala tau le toi taliaina ni tangata e atu ele I whai o la tau tui. E tau o iei se mawhau po se tō wha alau talainga le tula whale I mewha pia more puipuinga le saunga le mumulumunai. Ia e sa le lama saunoanga Savea, ia apei o le tulanga, ia o le lama ia fo I folo lama le a fo I le Omega Cars la toto tua ia fo ia I fasalalonga matula fono matete inga sui fo maloloina e tanto maloni sila io e ai sa le ala Savea mo le lausi le fia fo io sio tato tu per il Samoa mana tua fo le New Zealand ia ale fainya tui ele ma faina e sai stepi lunga vale a fa pe fo la o mai le temi tala I fenga malanga I Samoa io o le sulanga fo nga la ia foi fenga malanga ia de mau foi le telefone nisi ho fai business ma to te paso foi e pe sulanga la to ile sulanga foi la to ia to fon sabali so se fatenga no el mato fatenga luenga o tu le mato lo toa ele ai la ba se si ele pe ni na tu se lua yo pa malu foi mato le tu la fono le malo yo ale pa ia tu ele ma faina fenga luenga yo ai ma faina abe wa sulingi fo I sikli bi tau lava ina failo tui ale ai ia sai tu singa no fo pel turanga la to ia o mato mana o lava ia foi tatu savali fa tasi le ia foi malo ia awa lava no o ma ia mesela le community malo fa o le temi le sa ufia savali ku kilo ia trucks le so le la le temi le tapuni ai lau fioga le asole nei le Omega Cars ia e tapu ti pensa me tapu le lima po le ona le stona ia lama ia tanga te tono lo toa ia tuai foi lan tapu di lo toa mano le me po ia ma fa ptai ni sio o tamari I foi o fa ai na pelta tu la Omega Cars ia pe lama mai la so lulu aso tofi ale aso na na sa tonga mai te mali ine o tati wa na te sa longo di choma fa sa le lama
Pena whamuni ngal te lua se wa tato for rangers yang han, whapepui tato for the drive sa. Lulu la so tofi me la so forage. Na uma sa ilia abato e matsele ni o lato au, e refero fila lato ia. Ia ke nane foi mato te vai a fua ta vale tolu tau sanga. O le registration ma le service in ta vale whapere wa me fitness. Na le pawar nen ta vale tonu mi sila ato lato pe nge service for fee electorat se le mo le si tolu tau sanga Savea. Malo. Yeah, I'll be fair, but this is if I thought she doing that for the band, for travel light, for SUV. And more referral fee, airfare lima salantala, I'm not to huge slab of the Piki Apu, and who after Tala on the referral fee. Tell it travel fellow to feeling a Samoa, tell it travel fellow to feeling a Matamato Loli, that's a family bands or Tato Piki Apu, 2-wheel drive, my 4-wheel drive. Ya ke nane foi tatu SUV shape is helpful ke nane foi tawale fo tawale laiti o spo cars mo tuplanga tarbo ya ke nane foi tatu tawale el kise ya nana tua sa mo ne ia fa ma vengo ya o ne misia pa fa pe wise to fire to el mama tina la ainga pa pena no folo ya o la mia la ali bili male to sia pe su mai mata mai ala me ka se mana tua le tatu e ni mai tau le lebo ton e tau final lo appointments apa pela mo le faila mo on site ya e faina sumai matala mai a ina atali le fa fola tawale si pa mai a ai na tonu lotua ia fatwa fa kana ina le o sumai matala mai a si le si ta vale lo mana o bia mole ainga ya e mana o telefoni le o iva lua fitu le mavalu ta lua o iva lua fitu le mavalu ta lua ya tena le fola telefoni ta bai o lua tasi pa fitu ono lima pa tasi o lua tasi pa fitu ono lima fatasi Samoa pa mole e tatau lava ona failo mai matou e su mai matala mai ao na fa fonga le nei fasala ona e anga baala ia nei fa mama be matatu bi firsti pa le tolu so sanga matu te vai forta vale e man ye tele le weekend Samoa pa tai tele lava lo fionga pesta lo fa au nei aso ia ai fa to fa so e foi Fafte tele lo legal to la fale tu sia tato felo pe ai malo fai no favor le dei aso le toto ino le tato tu fa so fo ia mol temne sei fua ia le na te lenga tu sia Pio Wilson o le ripula na le tato falta vale Omega Cars i lono no fanga lo se lau Cavendish Drive ia e mana tua ele mfai no i nisi vang da o fai le appointment e vidi la e le telefoni lua fitu lima valu tasilua lua fitu lima valu tasilua alo le nava la usa o lava le lipule le sunga ya fuata e poleftelega foi a tungsia o lua tasi fa fitu ono lima fa tasi fatalo fatu i le fionga i le matua o la inga sa asi le fionga ya le ulua i sa buelu asi ale kana ya alo le soifua mruia i le lo i Wellington ya fa talo fatu tato por kalamba ya to fa talo fatu le fionga le loli ya poito malefi ya loli ya male tausi li foi ya fa pe foi le do fa lo male ngali i le lo i Wellington alo le so fu fa tai foi le mafuta mai le o nanga male tua ale si fongo Samoa ya fa pe foi pe sta Savea Al Harrington Lavelle nei fo iasto na o le tato por kalabe o le Tanoa Ava e te maua ai le sao ai masela o le Super Saturday Vaxathon Vaccination o lo fa nga solo ina ia tui uma tangata o le tunu mai le tausanga sfurma le rua fa solo atu i lunga le matua. In this update, a man's been charged with murder in Northland. It follows the death of a 73-year-old man in Omapiri on the Hokianga Harbour yesterday. A 48-year-old man's due to appear in the Whangarei District Court today. Detective Inspector Rhys Johnson from Northland Police says the homicide investigation continues. Super Saturday is on. The ambitious vaccination event to jab 100,000 Kiwis across the country is now well underway. Many sites have giveaways or freebies for those prepared to roll up their sleeves. News Talk ZB's William Tiriti is at the Otara Vaccination Centre.
The party is well underway here. The music is blasting. It's literally shaking windows. That's how loud it is. We've got a DJ providing entertainment. The community has turned out in force. There's a long line of cars stretching across the car park. We've got a Mr. Whippy ice cream truck serving the goods. A barbecue has been fired up with people busy working away at it. We've got support workers even dressed up. A proposed traffic light system for dealing with COVID-19 is being described as not fit for purpose. It would replace the current level system, and Cabinet will discuss it on Monday. Prime Minister Jacinda Ardern says it's about using vaccination certificates and restrictions, and has held a Zoom meeting to get feedback from health experts. Natasha Hahoa-Berlin has more. Several people familiar with the meeting told the Weekend Herald the experts say the new system will only be useful once enough of the population is fully vaccinated, which could be months away. They also say that will be the only time when lockdown restrictions won't be needed, and that it's premature to reveal it to the public if it's not going to be implemented for some time. And that's news. I'm Donna Marie Lever. In sport, murmurs of excitement are already reverberating between the world's top drivers after the World Rally Championship was confirmed to return to New Zealand next year. Auckland will host a WRC event for the first time since 2012 after missing out last year due to COVID-19. Hyundai driver Ott Tanak hopes he can build on his fond memories of New Zealand. I've been once. I still have the memory that it's the best place I've been in the world. So hopefully we can go back and, with these roads, with the new cars, it can be a good fun. The Black Caps are taking a cautious approach around some of their personnel ahead of tomorrow's 2020 World Cup warm-up match with the Netherlands. Captain Kane Williamson and all-rounder Mark Chapman have been ruled out due to respective hamstring niggles. And that's sport. Talofa, we're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. Aloe whaafonga pēle tautua mo ore si whafonga o Samoa, Radio Samoa, lima i watolu wa moi au kilani. Peo no tau whaafonga i ore sa vali au tū lavo le aso le nei Samoa. Vaxathon, massive Saturday, super Saturday, i nei i tātou wo. O le mea la o whaite tala atu i atu e wale, o muna utanga atu i le refresh a tātou news, nena mai ne mana tua le so, o le aunga ia siri atu le se lau wafe tangata e tui. E au fia i ma tātou Samoa, au fia ai tangata le Pasifika. Tangata umalawa, ia maua se lau wafe i le aso e tasi. O le so, i le toe 5 minute le tasi, toe 5 minute le lua, 1:45. Lea o tau nuu mai i le whai no mera lea. Fitu se fulu ma le wha afe, wha se lau fitu se fulu ma le ono tangata wa umana tui. Ka whewhe la pe awa kura fiafia ngā nge ua kāre rima wa umai. Awa toi mou ma sisi toi tolu se fulu afe. Lau ne toi tolu se fulu afe a toa le leilo lava. North Shore. O tau whaafonga mai, alu sao alau ta avali o i le mea o lo iai ia le whare talo le kalesia Jesu Keriso lau pio o sungutai. Awa o lewa umawha ngā tulisi i Robertson Road i Neva Yaso. Aio ina numero 4 Arrowview Road i nai Beach Haven. O ina lai whai i tātou tui le teimi le nei. O tau o male nā mai i leisi tuatu leo lala lau papa i North Shore. Anga i nai whai ai. Whatalo watu i a kisa tanu vasa mso la tofu. I ainga leo lo whalongolongo mai i North Shore. Alo le soifu manuia. Nga ia uo ia le eo mai ia so uma o toa sio okay baby ia mai fo i ma Amelia fa moana alo si fo manuia alofa ne ria talo fatu neti Sau Charles ia fa pena fo le uso ia Afonso Matale Fili alo lava so i fo manuia ia te utou fa talo fatu ia ta Vita Leo ale manatua la de la o le fitus fulu afe fitus fulu fafe te tau na tā i fo le tūlai wha po le lima le fia na nei e wha a mai a hai i le tuinga lea ua ua pasi fo i ma se lau afe taro sia se wha marosi i fo le me ka kui ka kou ma ave nei te maiti ma tangata lo tu ainga o a woma e masani ioi
Koe, ele whape ngai ki o ngā kia ua alu kui oi. Kia ua kui aku oi, kia ua ele mangui. E wai whare kongu oi oi. E ana mele lei, ora kui oi mea, na ia meo afo i meo tangata e atang mai le meo le koe whake inga o kangaka. Vai a tami ano whina, ia malo, o makango fia, le wo mo whai o mako kui, ka lo whai se matuale le tiri o tau motuloa maulolo, o tami ano whinai, whape whinau, ia whape fo i a lili se misi, o ma manga whai la kui, from Australia in Melbourne, malo lava, lo te vava ia tolo whamanatu, i le so, le aso soifua, o se tamo Ezra Tevanga. Ezra Tevanga, celebrating your birthday today. Ia lo alofa tuailo grandma. Ia te oe e seta Tevanga. Ia lava lilo wasu whanau. Ezra, happy birthday to you. All the love in the world from your mom and dad, your brothers and sisters, as well as your nana, e seta from Tapitha in Henderson. Ia lo whaike mamau. Ngofo mai ai ia grandmama mama fau mai ia lena o titi ai o le tama o Ezra, happy birthday to you, my man, and many more happy returns. I'm sorry that you have to stay home during the lockdown. I didn't mean to make you depressed about staying home and not being able to see your friends and play with your family, your friends at the park or wherever, but be creative, do something different, get a pen and paper, write down all the things that come to your head now and then, like keeping a journal. Yeah? You do that for me? Okay, that's a good boy. Happy birthday to you once again. O nai o tātou ainga mauo mai masani o lo mafuta mai lunga a malo sa ifumanuia tasi lika leota malo kalo fai o oilea ele mia malo se fumria tai le mafuta mai tato por kalame al mele o fifia ngai ae there was fetus for my fa kai ma ngai kiri fetus for my fa afe ia tangata o le o umana failo la tui o kai isi le mania ile fa longo tu nei ile tulanga le o ai tato ia, te mo atu sisi tala tata mai, ia, molo si le fia. O la tātou wo, e tāle tātou pese lea, fo i mai, ia, on whauau lea o tātou whakawhianga sui whiwhiloi, ia manisi fo i o tātou mata upu, ia, a wālawa fo i, ia le whainga palota i Samoa, ia mai si ama o mea o meo wha sinonga live visi mai ei sa mo de temile o mori anga e vatu le malo le fast e ava nga i o ile i sto ina le tu le pati le ulu ia mai foi le pati le ulu la tu ia me o mori anga e ave le tu la fono mori ai te ta i le pati le fatu tu le tua ia o mea na lo tupu mai nei o le toi loiloina, ma le toi wha sao ina o tula fono, tu ina o tula fono whainga palota. Ai le umai a le whai mea pio o tangata. Ia le mea lala nai mana, il tātou porokalame le sturai. O le porokalame e tau wha sa o ai mea wha pi o lai whai. Wa le wakiranga yeis kangaka i le malo. Ia, o atua ia o lātou whainga whaavaia, whapea lātou ai o mea sa o aia. Ai au atu istangat, e wawai foi, e pi o foi le vai le istangat, e sa o la kala lengo whakoi. Ia, pe mai kala le siam, o le popoko ia, whai mai ai popoko, ai whai mai kala le sko ingo, mai ia, e foi a mea kou ke whaavale ai kou ke le iloa, e mea mau ke iloa, kou ke whaavale ai kou ke le iloa, ia, na ia tala ngā kou inga ngā kari. Ia siva mai la ia lea, ia tātou pese le nare. Ia wale te tua mo hoi se whonga sa moa ma pati, wa o ilunga le fits fuli maafe, ta ngata wa umana tui le so. Alofa ileno fo molonga, oisi
ua tui ma leo lato ola. Ua le maua le saolo tonga, e io na mali o le paola. E le ai se isi no poanga, e saolo to ai o le olanga. Nau le ai ngā mamatu a moni, tate maua ai le oli oli. Nau le ai ngā mamatu a moni, tate maua ai le oli oli. Ai no foi se ai ngā ese, e te malue ma le wha e te te. E te le ula ma le tele, a o te mai ua e pepe. No wa inga e te malolo, e whai ai la wa mio. Oi mai no ai ai, e o le wina ua salamo. Oi mai no ai ai, e pe o le wina ua salamo.
24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Haven't been vaccinated yet? Get it done today, this week or on Super Saturday. If you're already fully vaccinated, shot! Now it's time to help others get their vaccinations too. There are lots of ways you can support your friends and whānau, even if it's just a phone call about why you got vaccinated. Let's all do our bit so we can get back to doing the things we love. Find out where to get vaccinated at covid19.govt.nz. It's
our shot, Aotearoa. Let's get back to it. Yeah. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Olo whaafonga pēle tautua mo oile si whongo Samoa, le Radio Samoa, lima iwa tolu wa mo iau kilani. Ila nei fo ia stona e pe ona basani ia i tātou whasalonga Savea ma le Tanoa Ava. Ia stona i te tasi e te maua ai ia le sao. Le sola, wa tele le ava le tātou porokalame. Le whanaunga ina ia tūlei o tātou tangata. E oe whaatino ia le lātou tui le so. Super Saturday, the Vaxathon mass vaccination. Whaamule mole, ia, koe whaamule mole, ako fō ia, ke oe, ia. Oe whai o tātou tui. Tā ua tele, lo tātou tū whaatasi e lango, ia le whaamule moe o le malo, e mai se fō le matanga wengo le soifua maloloina. Ia, whapea fō i pūlenga whai tu malo. Local city councils, wala tututu fō i lava. E lango i vaenga nei. O tātou vaenga i o soifua maloloina pe o le Waitakere District Health Board, the Auckland District Health Board, the Manukau District Health Board, Waitemata District Health Board. So se vaenga, ele nao tātou la le whai eile me nei au kilani. O lo so amata mai Lloyd Dunedin in Invercargill, so mai Christchurch, whasolo mai ai Ashburton, saua I lava se ia o mai lunga nei I tātou. Ia, amata mai fo I lunga ai up north, whasolo mai lalo nei Kaipara, ia, ma tamaki makau rau, se I whasolo tuai a ngā I le Bay of Plenty, Tainui, mea wawa ai e. Te ofo la upe a whai, ele moa se lau wafe porosilia tu fo I awa o le tātou, vaenga le nao le tātou te aim iai, ma mata I tū ina ia o tu o le whainumera. Ile te mineila o le o sili atu le fitus fulfa fe fase lau fitus fulmane ono tangata wa umana tui masalo le si tulana o tango la ile to refresh le ufa pirikari me refresh wa le fia fengangu I o le au mamao wai kalanga iskanka I fe mai au Savea. O le mkwa mamao o le meke sauri ko ngā whao, lo fia ngangu I o whak. I ranga I lo ngangu, ngā o ka mā. Ia le nā. Le mea siri o na tātou mata I tuina le teimile nei. Ia one I o tātou le mela wa amata mea mai Australia. Australian shops and supermarkets, no job, no jab, no enter. Le wa amata mai e supermarketi ia ma le company fo le o loa matau mafa me va penao Kmart le o fa mai ia le ia so kui le iso kama te panga fo le fa le lo ma fa yo kui e le a ai ko ai e la fo le sa mask e sanga e fa se fa ka nga me nga elu ele ma lo le fifia ke ia wa fa lo fu so anga ma lo fu ki nga uru ma skula ki ia makanga whainga ruenga ngā. E whakolo whawalwale ia, ma le malo whakamala I le whaiolo tui. A e ngofo I fua I le whamatau I tangata whainga ruenga le. O le nā company, la tātou o tale pese lea. Whale la taima solo la sa ili se avador tātou taladoi le whionga le Minstau ma tau tumotu o le Pasifika, the Honourable Tosul Sulu Suo William Sio, ia a wafo I se li poti, a o whea fo I lae ka mirubilo I fuai I le Minska. Ti atu ti ane isi no fuanga o whaatino ai I ale wha moe. I sa ana fo I mai moanga ma le sila. I le tauma whai atu o tātou tangata. A meise o whaala paputonga. O isi vaenga siri no o fia whaafetai I ai. O le vasenga. O le au whainga ruenga tutofia le atua. O e kale CSS. O whata whaitau langa I fia. O le o lātou tutu whaatasi mai o lātou tau au. Tu lei le ngā ruenga, ma le wha moe. Ia, e pēr no whai atu le vaso le te nei, e no ulu I tau I nātu ai. Ia nisi fo e la whai ngā ruenga, tu lau o te le, mana au e sopo le tā I le tu langa le nā, ai na on au wha pe atu. Ia, langa le nā o sā ua I le ea ma ua wha fonga fo, ia I le atu no, I nisi o le au whai lotu.
ua lātou tau anau, ua lātou au lotu. Awana i o nisi e whaile tui e le onga tusa ma tūlanga o talitonunga whaavai o nā e kalesia mana fo i tāpo inga. Tala noi le whioka na mista pe a fo i mai, pe a mai ale pese lea, wa afa toru le tū la elua i le tautua, Savea ma le Tanoa Ava i le astronai, i le siu whango Samoa. Yakoko. A o no me le que oba. Okay, over you.
Wa e oki mai ngai o lo i unga la balea. Ia pasi a mai lo ai le balea. O unga la balea. Wa e oki mai ngai o lo i unga la balea. Ia pasi a mai lo ai le balea. O unga la balea. Ani mama mi mama le pale isi o aina. Mama lo ya ya como yo na ai ai. Se a lo pa mai yo na. Awa nei pa ya la kona. O ya la tele pa ma o ni ai. O a lo pa o ya lo ona. O chele toi pa ya tau ko i ma so se pina pa ma lo mai ita. O na la mo ne le kuina na. O na ona le anga o le kosola. Ja, le na le fa fonga pe le tu mo o fa fi fianga su fi loi o le dei foi o wa uli o le sto na i Savea mo le Tanoa Ava e te mauai i a le sao. Ia, a wa foi i na i mata upo lo tau fa pula pula ina i a maua le leilo si le fia mamanino le le i a te oe. Le ia ma se mea e fa ne fua ai mausi o le sto na i le nei. Super Saturday. The vaccination, mass vaccination, ile atu nuu atoa. After ile tua leo mafuta mai le fionga le Binstown ta uputa utumoto le Pasifika, le fionga Honorable Toisu Sulu Tofai, Sua William Sio, ya awafo i sana mai tau, sana mai moanga fo ile tulanga ile vainga lautele, ono fuanga SS lo fatino ai le tui le so. Fatalo fatu le fionga le Binstown, alole so fo mudia fa after fo ile tabi o fa avdo mai ya se fo se tala o fa fonga le tunu ma alole so fo mudia ko manuia la opción pesta ya fa malo fo in ma moli fo o fanga fo tanto o tunu lo ma meta ko pokalango ile nei tula o le aso fa malo la vale po inga fa ma tai fo ma ne no ya o se mai monga la o fionga ile tai au nei o pe na lau sile fia le tunu o pe na le tasi le bata upo le o tu lei ma tu i tele ele au fasa le lau ma au tu stala fatasi ai ma le so di anis e kalesia o le matanga luenga le soifu maloloina o le malo fa pena fo i pulenga o i tu malo local councils ya mese fo i le to tele o e kalesia o le o mai fatasi o pongi fa mo nei sau noi le i sauva inga lau tele i le mata upo le so i tuinga i o fa solo nei se tala fia mo lava Savea ele afa le luanga ile o ausia ile iva sulu afe ono se lau sulu ono ia tui o mai anpai a se si tala fia foki ila o baba aia tui tu malo umala o le lava sili manukau kilani sate e se futa si afe lua se lau ton wiva sa o fa pe e anu ki fa de kongu ka ko va i ko kongo le li ole au kilangi ongo afe ongo se lau suluiva o oi wate mata iva afe ongo se lau ma sutasi au ka ko le la was futasi afe paula vali ku malo le kaula kalaka ma ya ta to yang you sila wao o la lole Canterbury e te fulu afe iva se lau lua iva ia o se tala fia na nei taimi ai ia ima fuanga mali o mafuanga le waiai o nga ile tamo fainga fo ele malo e ngalo due so tau au malava molenea so fapitoa se itamo fai si ile tanto fai no mera pui ona ile mato mai tau atu i au kilandi sa ele manatu fo ile wa makanga maui atu le fa mai
ia e peita iani o mai ia ua taunu mai o le nga onga ngei o le nga koe pa ua i lalo le whainu mera i le fast food ala mako mai kau aku yaso ia toru pe whale o tona ia o le lama sa walu lava i lunga ia o le whano noa la langa a whaisu esu enga sain kisi ma fo mai i mai nei ia ona mawaila ia o tangata o le whewhewa i lava e ui o le iai ia tapu masa e tau fiofia i le whewa ia ka ke musu la mai e rei fwoi sia nganga ia tia o whape kuskusiri matuai langa o le wha mai rengei o se wha mai lilo o ka kou e kau ke mangaku fo i lele kau kile o wa ia kuri kingo le wha mai inga mga koe la ia le sia wha inga le asia sia koe i kala hoa kui i whakalofa kui i masoso aku i lesi ia o le mafuanga langa o e mongi kelo ka ko mesa fai o le kao fiofinga le sa kao fiai i la pakainga ia le vaenga wha ma le vaenga koru ma whapea aku i la tunu aua ngi feo ai se i kama whai ki kinga le pipisi le wha mai rea o le lava wailoa ua fiu le ka kua ngu ua le lava vā ngisi ua le mawhai lava o ngā kausi i sā ngi makapu ia a ho o ka vaia ku fo ila au fai pisingisi ia ua kangi mai le au fai pisingisi la kou ia fa le kongu o le lato fo i naunga ia te tala le whainga la no whaftawa inga o loa ma au nanga masat e o fo ila au whainga ruenga ua ngau mai le au whainga ruenga ia mauki ngoa la kou kupe maua le ngaka ile ia mauki ngoa fo ile ku mau ngā ruenga taka kalkal ngoa fo i susunga i whawhianga inga. I se la kou fo i kala po i se la ngonga la kou ka ngaka leulo. Ia e kasi fo i lava le musu mai ngai koi. Inga la kou i el pa i lau whenga ruenga rea kua. Wa mo o mie ka ngaka le fesoka inga ma la kou ma kua whangau a inga pe nga masangi erka ko poko. Ia mga kula ia o le malo. E kasi la vale awala e mawhai e o ngā kako wā ngā e le saolo konga le o ngau mai e le a kongu. O le whainga le o le kui pui. Langa o le kau ke kau mawhai la vai ka ofi i le malai wā le malai wafu ai le mawhai la mga kako kapungia langa e mo mia la vale saolo konga le whiwa i o loa a o ka ngaka fo i e mo mia mai lea kaimi ma lea kaimi whapea fo i lau whai pisingisi. Ua ka mawhai fo i e wha malosia le whainga o kui pui ale au whainga ruenga lea. Whapea fo i ngisi o au kausi mai, whapea ngā fo i whai aonga. Ia e pangalea e iei fo i aia kauala kou ia o loo kangi mai ai. E whai keke i ele malo e iei le ngaka ango le malosia le malo i le wha malosia o ka ngaka le whainga o kui. Ia o le e peila e o fo i malo la kou ia. E o le malo fo i ma le whakamu whainga whaasoso aku kupe i lea makanga ruenga ma lea kakana muenga ai meise la kou lo whakingonga la ua unganga leo le pui ngole o le kakua kungu. E wha fo i le kupe maua le malo la kou ia i le lei o le kamao a inga pisingisi ma la au whainga ruenga ma la kungu lau keki. Ia mako vai aku fo i le au whainga ruenga o lo ngafa mangenga ruenga. Ia e ui lava le loko kele mai fo i o Dr. Zero ma le fionga ia le malu. Ia o le fionga fo i a tangaloa Dr. Chan mau ma le au whainga ruenga. La ko uma lava lo whakingora o ngā. E loko kele mai pea. Ia ua le lava vā, ua iwa vā le au whainga ruenga. Ua lua kausanga o whaile ngei kaua ma le whamai. Ma fuanga la ngā Savea o le ngei ua kau mawhai a koe le malo i le aso le ngei kasi. Inga ia kau mawhai kau ke si ia i le whaingo mela o le whaingo kui pui. Se i au sia le iwa se fulu, po le iwa su 5%. Ia pe o le kulanga la ngā o ke kaikongu lava. Po le a lava ngu mela e maua le ngei aso, ma o se fōringa o se aka maanga. Ia le o kako vai aku iai. Ai o le whaukwanga ngā mai ia kia, o kako lava fō mai, le anga mako whela i anga pō. E ui lava a maua le iwa se fulu pasenge, mongi usila a koa. E ao lava on kako kamawhai ia maua le iwa su 5% pe siri aku. Mō ka ngaka Pasifika le aku moku. Ma whanga fo ngā o le ngoka apa ai le fionga ia wālasi. Ia a maisanga saungoanga fo i mbo se lako siva.
e fa malo si au mai ia ka ko ia le upa ilo aku le siva fo election ia fa mo nga professor dai sopoanga ma le Samoan Medical Association of Samoa saka apa fo isi mingska o la lokonga ma fapenga ko ingi we ma ko lau ma fiki ma tuval ia mai se la ko fa malo si au ia ka ko ngai langa lai ma wolunga la ko ngumela i Samoa iwa ko pasenge o ko lau iwa pasenge o la lokonga mangiwe iwa su fiku pasenge ia fapenga fo ia o tuval ia o ka ko o le lai ka mo fai aku inga ia la ia ka ko mau fo fai ngumela nga ia mole pui nga o oe o lau whāngau o lau ainga ia maka ko mawhai ai o ngā maua sa o ponga ngei ngau mai rea kungu ua fia wai ua fia fia sila whai ka pai mo pua ia a o sa le ka o fia ia lena malong whafte tele lau fionga le taua whainga o se whiringalo e tu sai malau sila lau tele ma ta upu nei ai tele nau ia vaenga o te fia siri ai awa o to inga fa mai nei o te tauna lang ta si ai ia pati fa fai le malo lo tu nei fa pena fo ia le tu lo angai ale o te tau muri ta ia tu i sauna nga le te ta le tu ngai ale national Judith Collins se folinga mai na te le o lang ina e se fo le mela mana o ia fai e tatala le ava noa ma o ese lo le tonu o mel nei o la lo tel tonunga iai se sauranga tu la fa ile me o fai ile manatu te tauna te tala le afo ile vai fale ia ole lo kom fai la fo ia kai la ko ia le ko ngai fai le la ko ngaluenga ma tai i di ko nisi avangoa ole ngau ngala nga ole mai la fai nisi ia ka kala lo sa lo ko ngala ko ia kai ia ia nga amaka mai fo ia fapenga ai ang ta ko muri ka i mela e fai mai na ko mangu ko kele ngi shirka ko ala ka ko ko ngu fa pe maus o fa le ko wai ma fa nga fo nga de fa ke ngi shir ko fa ngal malo la ko ia ma ko fai la vai sa i e ma fai nga ka ko wa nga i mele sa le sa lo ko nga le ngau mai ai le ko ngu e paule mea inga ia mua ka ko fai e sa idi mo fai ngore pui de mo le ko langa o le wa fa pe mai fo ingi se san kisia e la langi o le fo la au e o konfiki ai ma fo ai le fa mai ngai pe ka yang e le o lopo a fe ma wai le fo la au o le fo la ka ko wo ni shila ngai o ka ko ku le la nga ma sa u ngi fa ka mai ngai fo la au ia ai le mo kingoa paula le fa kwanga le mai ma lo si ai ma ko san kisi ma fo mai o le pui e pui ai tātou ai ngā mai a afianga ma le makaukia o le whaamai ngai. Malo, whaftai. Ele tāua tele. Whaamata e ono o tātou le mele o whai mai Australia o tei tamai Australia le amata mea lea. A le aise tui e te leo urufala i le whale o loa. A le aise tui e te le te le pas. No tui, no work. O pe o le tuai ngā mea lea. E whaamata e tosina i ai ia lau fionga ma le malo ia ma le tamai te pare mia i ni tu inga whaate te inga whaapele whai mea Australia. O le ua mako karukalungo i ai e iei fo ila ma fo anga langa te ngā ka whaak mua e iei ma sui anga le malo i le kam whainga wha malo siang i se lau whainga ruenga ai ngaka fo ila malo si anga lea whaat kula fongo o ngā iei le Bill of Rights i le vaenga le whainga ruenga i border workers, le whare mai, whai a onga po ngisi e kausia ka ngaka mai. E mawhaiunga mako wha malosia a onga o kulanga e le sidi aku ai a kakau ka ngaka le ko kasi. I lore kau mawhainga pui la ku ulau kele ai maise la kou ka maiki e le mawhainga mawang pui po ngisi o ka ngaka mamai e le o mawhainga wha kingo kui le pui ngi kaimi. A o mai la i lau fai pisingis ma e kale sia o le mea la nga ele o yeise malo si anga kele e apa ko el malo peka yangi o le lava o sta ngo mai pisingis e lau ke fia maua le malo si anga lea ma o la o fo pisingis e fai lava la ko malo si anga e kusai o la ko o pule o ia kampangi le langa mua lava sa ngo mai le pule o le engi sila e a maka kur kausanga fo o lo ka penga mo le feo mo fe malanga inga le engi sila
e le mawhai o ngā malanga sisi la kou waalele. Te iwa ngā ua whaamaungia ua whai kui. O le ngaruenga la malo le ua whai. O le ua ka penga loa le mele ka o le vaccine passport. O se me whaamaungia ai ua mai a umau kui e lua a lea fo ile i ko e ngā kui pui pui le ua e whaangainga. O le masinga foula o November, po le vave fo i pe e fuafua e lau sain kiki o lo ngā lua i ai. O le a whaalau i loa kua i le whaangainga o le mele o le ka o le vaccine passport. A kongula, e sau se kaimi, pe a whai e kakala le a kungu ma sa o loko le alu o whafkawa inga ma pisingisi e Valencia. O le a mawhai pisingisi, o le a mawhai fo i e Kalesia o ngā whape aku. I whamaria kua ne mawhainko a wai mai le e kako mafkanga lea. Te iwa ngā ua whaalia o ngā ua whailau kui pui pui. O le kulanga la le ngā, o le ua kalangoa i ele mālo, mo le ka mawhainga lea marivava i mau, pe whape whea o ngā maua sa o lo konga lea kungu. Ai pe whape whea fo i o ngā kako kausi pea i kulanga e malu pui pui a le whewheo inga mara sa o lo konga o ngāka, mai le ngi whamai. Ia, lewa wa maua atu, whaaftai lau fionga. Al mele o te whatua nei, o la le tulanga whangitai le malo, le fausios tu la whono sa ia inga mo se mandatory vaccination I lalo le SOE, le state of emergency, e ese mai I pili o le Bill of Rights ma talitonunga o civil liberties e mawhai e ona whaatino loa, mandatory, everybody has to. Io o le mau te e whautua mai lava fo I mātou ia le au professor fo I tula fono. Ia ma mātou vava ai fo I mea o lo tula I me whafo. E whaitete fo I ono le Bill of Rights, ma ina ia mawhai ona pālengi le lei whai unga le mālo ia awainge I nei te ua aves I le mālo I le tula fono. Ai ono a whai ngai fo I. Pei lau tūlanga ngai whetu na iai. Langa aka mafo fau fo I le leo ka ngaka whape lako ai a kakau ma le o la kou lava pule lako ai a kau le kaung wha malo si aku la tol malo. Ie, waka ngofo fo ma, langa ie whaka kua kunga whape ngā. Ia saalo. Inisi fo I sunga whape ngai ma o ka ika la. Ka ngofo fo ma pa whawhau ia. Ie ele ai o la kou wa e kake musu fo I e whaaria koe iso ka le fia koe la kou ai a kau pau lava ngei. Langa ka ko manga kunga ku foi o le mengi ra ia kau ia manga ku foi ia ngoa ia fia aso o bala au ile kungu ia salo sa ki ke ia o le winga na fam kalanga o le ia ka kau ngei e ka wa pe ka yange e ka kau nga mangingo le e ka e consequences e le fa pe o le a failo sa ia kau sa o loko o nga fa pe la ia e le ingia afianga Peila ar kako vai ngai kala le ya ngoa I o lenga mari diu ka nga kreanga o nga pai. Tala. Kaua fo el rolangi la ko ia ngala nga kaua o ngau ia maua sa lo konga. So ia ka ikala ko ia kai mingei o le lava kom filma lo we are required a kapa I faukwanga fo ia lo ia sili inga ia fe kuku nga ia I makau fa palengi. Leo kukusa o le aya kau. Po ferme siri mai le kaimi malenga luenga aya kaur ka ko kashi pole aya kaur pui ngala ku ye pela kulanga langa ko e fe ku nga ye malo fa ta wo te le fa fonga le tunu langa o mtau po ngal ne sa ve u lu mai I le taimi male taimi ya ai le ala fo e tali tonu ai ye le tunu fa pe o la me o fa pe e pe la o le tuna inga le no fa nei I le swinga o le tula fono a ele palota ma fa ngala wa ya tau palota e fa sala we pe la le mele wa la una tawangi le selangona a le felo tui ya o sala o ya pangale ona o tulanga yo ya tau God given rights I le tangata soifu na o soifu mai Tatala no inisio mata upuia waria e mai nei. Inisio company wa susu e nei le Serious Fraud Office
mafua mai I meo se leni o lo apalai ono le fesoswani o le malo I tūlanga o le subsidy wage scheme. Ia, a fo I po le pulanga la panga wai umangi sio kampangi sa la to kausanga inga ma maua le fesoswangi ai muri ange fai apu fo o kika la ko ia le ofisa la pong. Ia, o sa si ser fa mai. Ia, o lo fa solo umala ko pula fongo. Ia, o pulanga nga o le kamwhainga la fo ia maru puinga ia kupe le a kungu ula ko ia. O le ngaunga ia soswangi, a le soswangi ia fa ngai kusai mare ngalu makanga kamwhainga luenga ma mea o lo fa pia mai e kamwhanga. A le wakure le kupe fa pe esel mela ngalu fa ngai lungar kasino. Ia. Ia, ia. Malo whaftai. Salo na pau nau le vaenga ai a maisa u wha malo si au. O te manatu masalo leo o ta sanga I le teimile nei. Ia, o na o lau fionga o tala whianga iai o na watu se wha malo ma se whaftai fo I. Ile au whainga luanga tutofia le atua, ile au mai o le latu tau au. E tu lei a le mata upu wonga le nei le whainga tui. Sao no i lau fionga le Minster. Ile ai sa ole le lava foi lau fion pesta moli atu fa malo man fa stai ile pa ia foi lau fenga venga le tua mai se fo ile le lango malo si mai fo ile fion ia pa telem pa ile tu nga sa mai se foi tu mai el tanto watunu lila ole nei lava ngalwenga ele ngalwenga le moa o tonu fo ile ngalwenga mo tai el tanto watunu o le ngaluenga ngi o kamwhainga pui le tātou watunu wao. Ma ina ia mawhai o na maua le malosi ma le saunga le mū e meise whanau la iki matupulanga la lawawa. Ina ia whauwau pēle tātou lumana I manuia I tutonu o New Zealand. Ia e miai lan tātou ngā lua fantasi. Inu mera ia ma le mai tau atu foi. Meise foi le fionga le sea. I le telefo tai au sa mafutai foi ma avatu fautuanga ma tua lalo foi ma fa malo si au da fenga danga I fa malo fatai nira peita yani o le ala fa inu mera le ata to wo I le aso ia tato mo mori le vi inga man fa fatai le tua o ma fai o na tato ma pel malo si fa tino ile ngalwa a o malo si pe ma manuel tato no a uma malo longa o le aso tai au e ele tatulunga o le vai aso fou e au pēr na tātou fisotai ina ia tātou whālo fo I lava le mata upungei pe whapewhea o na pui le tātou atunuu a ia maua sa o tonga pe o ngā kangi mai e fo inisi ma sa o tonga fo ia lau whai pisinisi ia maua fo I se malolonga la tō ia nisi lau whaingaruenga wa o le merengei e alu lava ngaka malosi ngaka foi malosi al malo ai fa pe fela la to o lo fa tuai bel fainga tui o le alta to fofuanga ai e faingo fie tang fa pe o Samoa o le pule la vali ima ma fai pule fai ai pe ka yangi o le nei atu e fa mo le tato ngalu lu e fa tashi le tato pulu lima fa tashi feo fofua I matsta pai ia matato tu fa tashi e mole manui o tanga telo tele. Ia whapena lana, watu ai se tala whapena pesta, whaftai mole neia wanoa, ia ai se I tātou tu e whelua I whai aso fau se mae, alanga ruenga nei aso. Ia koe whaingiska ko kala. Nā lo whaftai manui a tele lava lau whionga, whapena when moso whingaro mole soifua tutua, whelua I manui a sapati le aso a tae lau whionga. Ha soifua. Ia le nā, whafonga le tātou tinu, tala noanga whai mo le whionga le Minster, o mta uta utumoto le Pasifika, o le Minster fo le na o le tūlanga o tātou o whamsinonga. Ia ele ngata fo I lea. O le tāu o tele, o le nau mai, ina ia tātou langolango ina le whamoe le malo I le tūlanga o le whai o tātou tui pui au. Ia au si mai le whaafonga I tātou telefou I vai whanua I le ngangana Peritania. E
In this update, a man's been charged with murder in Northland. It follows the death of a 73-year-old man in Omapiri on the Hokianga Harbour yesterday. A 48-year-old man's due to appear in the Whangarei District Court today. Detective Inspector Rhys Johnson from Northland Police says the homicide investigation continues. Super Saturday is on. The ambitious vaccination event to jab 100,000 Kiwis across the country is now well underway. Many sites have giveaways or freebies for those prepared to roll up their sleeves. News Talk ZB's William Tiriti is at the Otara Vaccination Centre. The party is well underway here. The music is blasting. It's literally shaking windows. That's how loud it is. We've got a DJ providing entertainment. The community has turned out in force. There's a long line of cars stretching across the car park. We've got a Mr. Whippy ice cream truck serving the goods. A barbecue has been fired up with people busy working away at it. We've got support workers even dressed up. A proposed traffic light system for dealing with COVID-19 is being described as not fit for purpose. It would replace the current level system, and Cabinet will discuss it on Monday. Prime Minister Jacinda Ardern says it's about using vaccination certificates and restrictions, and has held a Zoom meeting to get feedback from health experts. Natasha Hahoa Berlin has more. Several people familiar with the meeting told the Weekend Herald the experts say the new system will only be useful once enough of the population is fully vaccinated, which could be months away. They also say that will be the only time when lockdown restrictions won't be needed, and that it's premature to reveal it to the public if it's not going to be implemented for some time. And that's news. I'm Donna Marie Lever. In sport, murmurs of excitement are already reverberating between the world's top drivers after the World Rally Championship was confirmed to return to New Zealand next year. Auckland will host a WRC event for the first time since 2012 after missing out last year due to COVID-19. Hyundai driver Ott Tanak hopes he can build on his fond memories of New Zealand. I've been once. I still have the memory that it's the best place I've been in the world. So hopefully we can go back and, with these roads, with the new cars, it can be a good fun. The Black Caps are taking a cautious approach around some of their personnel ahead of tomorrow's 2020 World Cup warm-up match with the Netherlands. Captain Kane Williamson and all-rounder Mark Chapman have been ruled out due to respective hamstring niggles. And that's sport. Hey, hey! Oh. Ai au te le I taia ina ao le maungaloa. Ma au te tala le taafi tua lua na ifo ai le aso le ainga sasa umani. Au te mua I whaete, fi malie ma seu malu le lupe o le whanga. A wā lau whaafunga anga Samoa o le au mamala. E a fua mai le whanga o le urua I whale ula. Se ia pā ia le vai o salaia. Na mawai ai ta puitea. Tanoa Ava. Tulou na lava. Ai mai oa ia so mātou leo, mātou te whaasila tuai ba le nganga whaavauvau. Le tuk malo le sunga, I le whailaunga o le kalesia sofitu toia fio mai. Le sunga ia teito, le malu, pale ae, a fisivalu Philip Hans Field. Talofa, ua mai nei vai o sa tuu o tua o finao masula mai. A wā walangi ai nei sa tuu, ma ua masa e sae le langi. A wā o tuu malo le fionga I a teito. A o ni langi fo I e whaasino le fio ngā ono ma tia pili. A o se usu ngā fono fo I lau te lenga le tau asa. Walangi ai fo I finao, a wā ua masa e sae le langi. Wa ngā solo au, wa ta ape fo I papa. A o ni langi fo I e whaasino le fio a sao e wha, ma le a inga sao malau. A o se usu ngā fono fo I le fitalenga I ala vea, pa pēr le mamalu le pauniu, ma le whaasau, ma upu I ate o e sa fotu. Tā lofa, ua ngau o le saa, e le malai o le toto,
a wā wa tu malo le fionga ia le malu paleae a Fisivalu Philip Hansfield. O langi lava ia e whaasino ia le malu ma le mamea. Malo lua fale na to ese. A o langi fo i e whaasino le uso lei. Tai mali e utu matongia i le lei. A o se usu ngā fono fo i a te oe sa le ali i. Wala ngia fo i ngā te yala. A wā o tu malo le fionga ia le malu paleae a Fisivalu Philip Hansfield. Ai ua ngau o le saa i vaianga. E susu ai sua. Wala ngia fo i o le wha e fio ai tu au pepe. Wala ngia fo i vai ipu e fio ai le whaubuina. A o se usu ngā fono fo i a te oe ngā ngai fo le vau. A wā ua usu fono le fitalainga i a paleae a Fisivalu Philip Hansfield. Wala ngia ai fo i la tatuli i tua o si ulepa. Ua po ai nei le nuu, ua tō fo i le timu le ainga sa tunu mafono. A o langi fo ia e whaasino i le fionga i a anapu, o le sao. A o langi fo i e whaasino i le fio o le a ana, ma le ainga sa le a ana. O langi fo i a wā le fio mati ma le ainga sa mati. Ua po ai fo i le nuu ma ua tō le timu i le fio muritalo ma ainga sa muritalo. O langi fo i e whaasino i le a fio seve ma tā whaafunai. A o ni langi fo i e whaasino i le fio tu inga mala ma le maupu o le tuia ana. A o se usu ngā fono fo i le fitalenga ia tu inga le ava o le ingoa matua. Ma malu mai le nofo i tu a inga ma a inga e lua ma le mamalu i le whale upolu. A wā le tu malo le fionga i a Fisivalu Philip Hansfield. Talo whai, wa ngau au tā, ma wa ta tā ai whali i, wa ta whea foi le tau ofe, wa motu le soa i whare whatu, e whio ai tu whai ono matama, a whio ai asi ma pātou, e lala ta i ai o lua na tai, ta mā pua manongi a manu wha pia foi le mamalu le nofo i tu a inga i ate oe fuata ma le ngawha. Wala ngia foi, whato ia le manu e whio ai tu whai ono, la ngia tapu o tota e whio ai patu. La ngia fo i lalo ni we e whio ai asi. A o se usu ngā whono i ate o lua na tai wha pia fo i le mamalu le nofo i tu a inga i a fuata ma le ngawha. Ua ngā se toto ai le masina, ua ta ape ai papa. A wā o le langi e whasino i le whio o i tu e lua o sa tunu mawhono ma a inga sa a atoe. A o se usu ngā whono i lau tō wha ale, ma le ina i lau na o, ma le awa niu ma le momoti, wha pēr fo i le usu ngā whono i a ulu, ma le wa a ulu, ma le aonga marie. E manatua pule ai le manatua whaaleo, e ngase fo i toa ai ola pēr pule. Sa e tautua, punou nou, ma e whaala au sautia i le ala, a wāo tiute mawhaiva. O le soi o le pāle mene o le malo New Zealand, sa e aleanga whaatautai ai o le vasalo loa i o whaiva i upu whai o le malo New Zealand. A wā se manuia o Samoa, ma ona tangata ma le Pasifika. Sa e tautua fo i o tiute, whaafeila unga i lau e kalesia. Se ua wha malo le malele. Ua malie le uta mamau. A wasa e whaewa lau tifa o le loloto. O lava i le pula pula ua e tōfua. Ua nanamu ai foi le poa poa o le liu o lousa. Ai ua ila foi le tali uta. A wā ua tatala le tai o le tangaloa. Ai sua tutu i ai le vai o Samoa. Taito le malu paleae a Fisivalu Philip Hansfield. A fio ia oe mane manuia. O le whaatumutumunga o lau soifua tautua o Iesu le angalofa. Ia manu ia tele lau malanga. Whaasisila tuai paolo mangafa. E malu ai le nei ainga i o nei tū te tele mo nei tū taulangi. Whaamul mole.
e tā ofi le mālo. E wha atoa whāba mau le aso le tamau le nei ainga. Ona tō whinga matula whono le ka le sia. E wha alo maawa i ai. Ona tō e sauringa o le a whaia lea i le maota ma liu. O le maota wha sau o linga i le luas fuma le valu Canning Crescent. Mangele i le aso lua se fuma le iwa o ke topa lua afe luas fuma le tasi. I le itu lai sfurma le tasi i le tae au. A mai o na toe sauninga i le maota maliu o na momoli atu leo lo na sai Manukau Memorial Cemetery. Tolu se lau ono tasi, Puhi Nui Road i Papa Toitoe. E wha mai ai o na toe sauninga ma lango mau ai lava. A vea foi le nei awa noa mātou te whaasila sila atuai. Ma le nganga whaaloalo. Ele o poi ma le le sila ma le whaafonga i tapu ma vavao le whaamai i le COVID-19 fulmariva. Ma ua mai a foi o na whaatula whanoina le au whai o tangata i te tau na awai sauninga whaapenei. E a watu ai ma asu atu vai malui puenga i ainga o wō ma e masani e le o se fina ngalo o ainga. Po ole tina whanoa noa ma le whanau. Ai whaia lava le fina ngalo le tula whono ma le malo. Ai whaamana atu i ainga ma wō mai masani. O le nei sauninga o le a awina atu i lunga o upenga ta whailangi. I le aso lava lea moe uma o le awai i toe sauninga o le mātou tama. Ma wa iai foi fuafuanga ma le wha moe o le tina o le ainga. A solonga manuia o le taurumanga o le wha mai o le COVID-19. Ona whaatino leo le wha moe i lona sauninga wha manatu po o se memorial service. O le nei whasalolaunga o lo seinia e le uruai Asi Samuelu Alekana. Taito ma sa taito ma le ainga. Ale vena, ale. O le tina whaanoa noa ia taua i upolu Maxine Taito Philip Field le whanau ma le ainga whaavauvau. Okay, this next song we're going to sing is a Samoan song. Hope you enjoy it. It's called Pea Ili. Pea Ili mai lepu ilea sofa masino Pea tafa mai o ata o le ngatanga Pea ufia faatasi lana au fili-filia ile vala aunga ile nuu ilunga Pea faya le vala aunga Pea faya le vala aunga ilunga Pea faya le vala aunga ilanu ilunga Ote ai le vala aunga ilunga Ote ai le vala aunga ilunga Ote ai le vala aunga
Ta'angai o teine, loa ngā salumai. O mātai tilo tilo, e tele o sawai. Oi, 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 ile nei malaya. Leo ti whaapua sei, ile lalo lami.
tangata Taluna e apalai le fai hulu ale mala Eleo au se fafali fuma se leo le po Eleo se fai tanga mea ma se fulu ulo Eleo se tama se manu Uai fai fa pea ia u Le tano atu I kokolina E fai muto alua Fight
Talofa Samoa. Wa ule nei o kas futialu. A wale sui ya ngila ura ule kio. A eva mai ina se fudu lima iwa kolu. A mo. Radio Samoa. Vevela a. Wow, apuniti ai la. Wow, o mai lo whanoa noa. Ma whau ngā, te pupea ia souma. Vai lo tinga talu ai o e funga. Olo ua lo whaile inga tamari. Se ilonga o leo tina te mawhai. Ai tu ia, sau lava o se aso. Awa i se tali o nai a umanao. Tu o le lang se tau mai. Te ia o le sami se tanoa mai. Ua ngoto le la sau le tonsa. Tu ai o foninga. Oe o le ari o le taimani. A o itau se maa e tamale vale. Wa o le iloha. Ina pe ai sea. Ua whainga tai se fua fuanga. O e lava o sia o taina moni. Na o fili ai le wha maoni. Malo o tali tonu. La o lava saini. Leva ve o na umai lo keli. Tu o le lang se tau mai. Se ia o le sami se talanoa mai. Ua ngoto le la sau le ponsa. Ua li loa tu ai o foli.
talanoa mai ua matole la sau le posta ua lilo tu ai o folinga ua lilo tu ai o folinga ua lilo tu ai o folinga Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso.
Ia le da, le pese si mea a e mea ka whao, a rua ia, whai ia e makua misi a ia mami ma le ainga a. E le na, ua tangi tau tala ma sa vali le awala, ua toi fia fo i atu i le ainga. Le pese le puni ala va ao, le ua toi teu mai e le Laosu Band. I nai tau sanga wa tuana i atu, ina ua toi sfumana iwa mi lute o na tale o le tu lai fa, mana tua foi. O ka kou las pupu las tona ya la sanga fa ya e feo ka un so se me feo vai ia wanti la ia tatu tala no ai fo ia tu la lata I tape na ngole fenga palota la iti I tu balo e fitu e le asos full male lua o le masine fo ia mana tuala na umala vo fenga palota na era tonu fo I fo I manisi o ni whainga whaasori tu la fono, ma ni whainga pi o I meo teimi o campaign ma whaatosina. E ona toi tu lai mai I fo I manisi tangi le whaamsinonga o election petitions. Ia nga koe koso koe fo I la ia leo le nāmea. Ia ka ika la kou. Talo whaia, a tonu ia I sausa tai ao, e fotu wai ma lamba. Ma ta oto le o te lore le o le fina ngalo le tapai tai pale mia
Ina ia ilo na lofa ia Samoa. Ma ua lava i fo i ia mea. O te lofo i le fionga le mai tai pare mia. O le te fono o le sunga lauli. Ia o tangata e le leilo lātou tō whā. Ma tautia fo i le lātou whautanga. Ia ma o tangata halo lofa fo i ma le loto wha mangalo. Ai whaia kua. Ai le ma whaia. E le ma whaia. Le matua wha malo ti a o le to ino tu le pamalana vai. Ai ana wha pia e ai se tu e ma whaia ai o na mali li e wha tatia esel ma ta upulea ai wha mua Samoa malana whainga malo o lona tamau a inga wha pia na fo ilo na tina e. Ia, ave itua ni wha le tonu, ave itua na tangi. Mali li e fo iai e le fionga le tumai tai pare mia, pe a whai. O se whainga le fo le wao le nana utala noa tuai ngā mei wha pea. Pe a whai e moni le lo whai a Samoa. Whai loa le toi no tu le patu ua mea nai whai. Ai mua le fo le loto maulalo ma le tūlanga. Ua wha maulalo i dai oe le tua. I lo matua totolo ia i le whinga palota ma wae le lo ai malolo wha tamari. Ia, o te tonu e fu le ngā. Ai le umi oe vai, mari e lo fionga te mai tai pare mia. Le malo le nā. Wha le leilo tātou vānanof. Mātou tula i a ngai le malo. I tūlanga māwalunga. Ma le alo ia. Ma le tau safia, wafo e mena, e mawhai ona a ngai le malo, i le tūlanga mawalunga, o le quality, the quality of the opposition. E mawhai fōi ona a ngai i le tūlanga o le tau safia, le winga le upulana, e le tā alo le anga, e le tā alo le tino, e tā alo le polo. Iona whape fōi leo le fionga le tumai tei pālebia, ma le nana kāpeneta, ma lana whainga malo, i o le lei. A koe ku wakule vangole au ko Samoa ai. Ai oi koe saungi whanelei mai. Ia, ma tātou wolo e atina ele malo. Tūlanga lelei nā muleanga i luma. Ia nai lo le whape lai lava, Ma whatautau e anei whamsinonga. Whamsinonga whasanga, o molianga whasanga mai i le fast, ma le malo whasanga i atule e pamalana vanga. Ai le liu mai foi o tula e pemlana vaenga. Au mai i a lato foi mau ma mai a lato molianga ma o foi le whamsinong. Mai aso la lena sei ma vai atu nei. Ne foi na whawhewhea i e tula e pai le whong fitalai. Lal mo tua na tau mai. I a le aso ma le teimi e whai ai i a palota. La iti i a i tu malo e fitu. Lal tali e le whong fitalai. E le whawhewhea e oi. E ke le whawhewhea le whong fitalai. Talala nā le whongwhitalai. E pule le whongwhitalai le teimi. E whaatonu ina ai i le komisina o whainga panota. Malona officer. E tā pena, ma le aso e whaatido ai mea ia. O tō sila i ai. E ala na musu e whaini mea. Ia la whai la wo. La ave le whaamisinonga, whai mai. O lea wa umo na whaatauto. Ai leo i mo wani tongi. Te salutari al whongwhitalai. Wal whongwhitalai fo e pule tongi o tangata nei. Io tono le mau te whono ma le pālemene. Ma le whono atoa. O e uma ngā lua le whono. O le whongwhitalai e pule ai o lātou tongi ma mea nā. Tali le whongwhitalai. Vai. Ia o soa mo koko kongi. Le whawhinga mako whi ngau mako i. Le lava i tau e o mai. Mea nganga whako e koki o mai kau ke. Whakau ko whakas. Kako mo whakasi. Kako kongi koe back pay umakako mea. Ele ai. Ala no tala doa tu le tulanga whawhaingo fia o le ngangana i le mata upulea. I le vā o le tala noanga lea. Ma i la tūle le vā le maloma le tuangai. O le whaingo fia ia. O le mele upa pertani o le negotiation. O le upu e whanau mai ei le mele o le whetu nai. Whetu nai ei muni au. Pea whai o le upu le tunu. Whata oto le lei ai ia le fola. O ni whainga whawai a mi tonu. Ina ia mwhai o na whaamlia ina le tūla whono. Iona alo lo lea. E whai ia. Whai te tongi ma wha. Sa o me o lewa na wha pipio. Ia. Malele lo e tūlepa.
malana vai. E ala na whaatosto lo loa fo, ia wale tebe whaatino ai, ia le whainga palota la iti e tumalo. Ina ia whaile ngā ruenga ma le tiute, ale minsta tanga ruenga nei o le leo, fui mū, so soani whafosei, meu whalawalawa whafosei, whalanatura, mala, ai maise, o le komensina, o whainga palota malona ofisa. Lana mata upule anginga I, whamama le lola. Tele na wa I te ngata lo no nofo I tono isi I tu malo ma palota ai I sui o lo o tamu mo ai ele oni te ngata le nu umare I tu malo. Ioi, me lala nai ta wa ina whamama lola ia. Toe lau li liu umalawa. Ma le stala te ngata modi o le I tu malo. Ale me lamna o tu le pamana na vang. Aua, awa inko lo kese mea mea ngā. Ona fo I mai lea. Pea o mwalwhenga para. O le mea la vaitas. O le mea la vaitas. Lua. O le mata upu leo le sa ilinga o se komisi su e la tau te toe tilo I le tu la fono whenga palota. E le te tau na toe au maia I ai. Ni sui na tā momoe ai pā u ai sea. O whanga lau soli tu la fono u malena. Dewa mai ma wha mau ni le wha amsinonga. La wha whelan koe mai kanka sori kula whonga koe mai ngofo kongo komiki ngei. Ma komisu e su e wha pitoa al parmene. E sa au pele sao. Wha sa au me oi pere sao. I rau ma whau whau. Toi ngā mea lana. Sa ili mai ni te ngata. I nisi o la tuto mai ma mala malama le tu la whono. E mawhai ai le whape o le toe au mai o lau soli tu la whono ia whape o mai e au ngā lo lātou to mai ia I loa ia lātou mea se na whai e o mai I le melea o ia o mai o tangata se e toe mai toe lote le mata upule I wa leva te le tau sanga o ve vesi ma pisa ia le nei mea wha o tau sila iai I le mānei o le teu te unga le nāna a mai nei whai unga o whamsinonga o le teu te unga e iwa o le ofisa o whainga palota ma le tula whono o palota wha o ngā uma le lua pe wha o ngā le monotanga wha le nuhu pe wha o ngā fo I le monotanga wha le lotu wha le nuhu pe wha le lotu o le sila mea le mali e o leo te tilo ne iai. E I le vala le, I le vai liu la le leo te tilo ne iai. O first tangata e nofo le nuu. Ai le fai mea le nuu. Ai na o le mea le lotu e alwe fai. O fea fo I last tangata e nofo I tono le nuu. E fai mea le nuu. Ai le lotu. Ai le lokua. Awa o te matai uma I tono le nuu. E fai uma me I lua. E loku ko sape a whape o tono o le tātou nuu e lima e kalesi e se iai. Ia, e le uma le nuu se e kalesi e tasi. E se uma lava le vaenga le nuu e o lea e kalesi ma uru fale I lea tapo inga ma lea tapo inga. Ia. Ona te whai atuai la ia lea I le mea la le nā. Awa o I na whao ngā I le tula whono leo le monotanga wha le lotu. Ono on foa tu taulanga. Mai tu malo tu taulanga fo I e sa wha nganga mo afkas tu lau wha whonga mai le tunu. Po I la tau ele I swafa matai. Ele o ni whai ngā nuu. A nuu tu taulanga. Ai na o le lotu e o iai. Ne ngā. Leo foi la leo a matane ilo no winga la ai manatua. A tātou tilo ne iai. E iai la tau o toto lua o Afrika no nofo I tono o tauranga. Ai matai mai tua. E lotu le tauranga ai whainuu I tua I le whanga po o salua fata po o whea lava. E oe avele la tau tauranga ai o mai fo I lava. O nisi wanga ngau mai o la tau au polopola. E mai se la fai. Ai ngau mai le au polopola. O le o sau e nofo maua I upolu. Ono le faa a o onga ina o tamaiti. Ia malana ngā ruenga.
ua whaingatā la le alu le o, lau e le tangata la e nofo i o i le whanua ma le nuu. E whaia le monotanga le matai leo o sau i, o le matai sa o le waru i pia, e nofo ai ono o lana ngā luenga, ma le whaa o ngā ina o lana whanau. Ai ngā lue fo i le whawhine i le taulanga i pia. O tō sila la le te leo le whitena inga o le vale o le tula whono o komisi o whainga palota. E ke loku, ai ke le whaingu. E ke whaingu, ai e ke le loku. O te le i lo lava se Samoa ua whapea. Ua na o le nofo ai le lato whale le lato nuu. Ai le uru whale i se whalasa, e le i papa ki soa pe papa kema fo i pe ua li liu i se kalesio. Those two things, they go together. O lana winga, e o whaatasi mea na e lua, e wha i puipo whaatasi mea na e lua, le tele o taimi. O le lotu wama le nu. Na pāua leo mea lua e tua i le mawhauwhau o le Samoa i timi uma. O le lotu ma le nu, ia na whaapo. O le nuu, o le lotu, male ainga. Ia. Ma fau ane o ia i le nā mea, wa lea la ua whaanga, wha mai le tula whono. A o le lotu, a lai whai la o munutanga le nuu, le eisa o munutanga e whai e le. I la o whai whi, au mula ue kalesia, no worries. Pingi ale mea na amana ia la o munutanga wha le nuu. A whai whai o te nofo le nuu, o te le whai nuu. Ai, o te lotu. Ma ko kongi ia lau monukanga i le loku o lau se furuai o lau kaulanga anga pongi o le kupe mo mo whaiwhi au tāla i ma lau whai ngā luenga whai le ngā ia le nā whao ngā monutanga umai lua mo le whai ngā pālota a vea fo i o se qualification i pa o se anga waa e ma whai ai ona le stala oe a vea o se sui tau wā. Ia ma le si ala mea lea mali. A wanga ngau mailo au polo mai o. A te sau e te nofo i le nuu lewa i. E le mawhai on a vea oe o se sui tau wā i se whainga pālota lau tele le tunu. Why? Na mua isi ai. O Samoa, le mele ke alui, nganga isi au ngu umu me whapena, a lea lava ke alui. Whela le au ave ki ai mungu ki ai lau wa ia te tau whaatangata soifua, e fia tongi sau maa. I tu tonu o le tu malo o le wa saune iai. Wa saune iai. Nai vaenga nā, fo le o lo iai le to ai, to e tangai msila iai i le malo. Sila fo iai i la to fia i le komisi. O nai mi nute watona i atu le sa auto whafonga i fōi i le whasalonga man whasilanga o le tu o le malo le sunga e teito Philip Field. Ia, ma atu le pa i a inga. A pia fōi taulangi, o Paolo mangafa sili langi. Ia, o le solua le nā leo o whasilisila mai. Ia, o le a whatino ai i ona toe sauninga, moli atuai lo na saa. E lango mau i le Papa Toi Toi Cemetery. Ia, talo si ia. Ia, whaia le tua o se lao le lei. Wa o asonei o lo whaiama wha le tonu le talo le tau. I ti bunga ma matangi foi. Ia, ai a vea foi le nei a vanoa. E toe mori e tuai wha mai senga. Ia ma wha mawhanwhananga. I le whaletua. Ia Maxine, ma le nofa alo, a inga te tele, o ngafa tau i le langi, sili langi, Paolo, ia mai fo i o tau mawhai e malanga mai. Ia aipe o na whai atu e le pō malei, le tūlanga o umana to oto e le tūla whono, whatasi ai mai e inga o le vavao o le koviti, ua na o le to o se fulu lava tangata, e mawhai o na iai. I le maunta whaasau o ringalinga, i le tae ao le asolua, i le itu lae sfumaltasi le tae ao. Ia o le i mori atua, lona sa mo e lango mau. Ia ma lona pe au wha. Vai,
Ia, o alo whaanga ma mō onga lelei le nā e whaia o ma whonga tā mori o le pulenga le Radio Samoa ma le whainga ruenga. Ia whapea fo I whonga mai a Samoa tu e fio le lalorangi. E mori atu I lau fionga I le tamaitai, I le whaletua, le sa tausi e lii. I le ulua I whaipule o le Pasifika, le ulua I Minsta o le Pasifika I tutonu o whalanga mai o upu whai. Ma le maota e vevete ai upo le atunu una nei o Aotearoa. Ria malanga I lau fionga. Ia mau tofi fo I Savea ai. O se whaife au. O se tau ina whai launga I tono le kalesia. Aso fitu o le toia fiu mai. La tatu o e tale pesidea. E wha ria tuai fo I le to telo le tatu tunu. O loo ngā lulu e pea. Ma fesoasoani I le tūlanga o le una ia o tātou ainga mai tūmalo o wō mai masani ia whaia ia le lātou tui pui puia. Whātua au whelua I le uso ia lani I le auli nei a o tamu whai ia ngai ana fo I whatunga. Ia malo u leiloa o nai ona mātua ia sa taptapua I mai lalo. O la tātou o I e tāle pesele nei e mo mori e tuai o lo whaanga ma whaamrianga. Ia, mai le uso ia lani. Ia a wafo I le tāpo inga na iona mātua ma ainga. Ia e maise le toa tele e fia whaanongo ai. Get more educated on what the vaccine is and what it can do for me. And as well as that, I realized that it's more than just me. It's about our communities, it's about our families. My elderly grandmother at home, being able to ensure that she's safe is the most important thing to me. Mom, le ua, o marquei se supo. Ia, le lei. Ke lo me lo ngalo. Ngalo se pepe. Ia, sa lo se kama como e mesca pepe. Ave mai. Is there anything else? Le ai paunga. Okay. I'll be back. Ia. Le out the key. Hey. Hi. How's it? You alright, Ty? Where are you off to? Just gonna go do a fuck for Mum. Okay. Hey, do you want anything from the shop? No. San. Ola e uol tātou hainga. Kamalilei whalongo I upu o umana whai atu. Rau whaasanga whai a onga. Tau mawhai awal whabai tele. Tō anga whai lau te talo I le tua I aso uma. Ao male pō. Le whaatasi le tua ma oe. Tātou pese. Alo I o whai vai a manu. Te loto vai pea o mai whaina tā Lua te whaatasi ma le atua I so o se ala e te uia No uatali ia e whaalongo mai I laune upu o le a whai Ia e nofo sauni Awa e te solo muli I lau whai unga ua whai O le lalo langi nei E tumu I mea masi E te le whao so songa E vai ai o langona Ia e loto tele Awa e te fefe Aluma le fia lo uatali e manuia Alo I o whai vai a manuia Aua e te loto vai pea o mai whainga tā Lua te whatasi ma le atua I so se ala e te Whawhine se I whaalongo mai I le maupu o le a whai Ne I e manatu mama
Loi matau lo tina A o e folau I le vasa loa loa E whainga tā O oe e malua I le ainga nei Lo ua whawhine se alofa whai le lei Tā ai e se lau whala Tu e se le alunga Whaamalo si mai se ia o I le taununga Aloi o whaiva I a manu ia Aua e te loto vai vai pea o mai whainga tā Lua te whatasi ma le atua I so se ala e te uia O mamanga louso alo ye yo faiva e urulu maka folau lo fa moe moe awa le kaua ia kolo loko ia manga kuolo ku ile muri papanga ama kua ngai ainga ai mai se la la fanga ngofka kalo kapua I fa lo le ala awa lo savalinga nge ku ia lo vai se maa lo se falongo le lei ile au ngangi a mama papa fau kuanga e fai mo e ku ai mangule fainga malanga falongo le lei mai manga kua alu maamo ngai ka makua au e ke fefe loko kele o ele lupe le afalele ki ke ele fini ki ke ele pia kango e sapo le mangu ia ko anga le loku ko anga kakalo au nge ngalo la kuspa ia oi se sona se au ki kangi ke makaula ile ku le langi fa amaro si o ele koa kau le kaua mo Samoa ia wa ke nga fau kuanga ke o loko malo wanga ai sa ua ka fa ko fa ia ku ia vai o kama Aloi o whaiva I a manu ia Aua e te loto vai vai pea o mai whainga tā Lua te whatasi ma le atua I so se ala I te uia Aloi o whaiva I a manu ia Aua e te loto vai vai pea o mai whainga tā Lua te whatasi ma le atua I so se ala I te Lua te whatasi ma le atua Aloi o whaiva What a beautiful song right there. Lani alo alo yo fiva. Mari o le pesa nei. Tai tusa e fatus tusa o malava e tato. O mana onga o tato matua. O matua o tato matua. O ainga. O uso. To fafine. Tausonga. La inga poto poto. Ia alo fiva. Alo fiva ina ia manuia. Ai tapua I o tātou ainga. Whaftai lani mo le pese, loka atu mo oe, ia mana I o matua sa utu tapua I nei le tātou I tio a o alo fo I pue nisi o pese whata alo whatu tātou por kalame, ia ma wha maloa tu fo I. Ia ma wha manui atu lani, I le tāle ni, ia a meise fo I le atina e mo le na I manuia, mo atai au. A o se pese fo I tāwalunga I ai, le tele o ngaruenga le lei o whatino le so, ai maise le Super Saturday. The Super Saturday Vaxathon mass vaccination all around the country. Wonderful stuff. Ia, patalo fatu I le tofa ia maunga. Maunga Michael Alofa. Ia mana nātou ko I vaenga o lo nātou whatino ina ia le telo ngā ruenga whamai. O lo o I lungo le awala tele ma whanongo mai. Ia ma kiliva. Ia meo pusa mea ai mo tātou ainga o lo fia mana mia le so swani le so. Whaafitai atu ai I le Glen Eden Catholic Parish Food Bank. Ia whapena fo I isi whaalaputonga.
o lo'o sosoani whaia ngā ruenga le leiba au unanga ia e pei o le iai ia le whaamianga mai whaasisilanga nā mali sunga a maua Michael alofa whatalofa atu le sunga le Satini ia le fionga Sergeant Tuman Vau a Siki a Shu te mtavoi ia malutau so matua ina I puke kohe ia pe foi le fatua le ai ngari malo ngari bene dei a so to umalama lo ngadu rue malu le malo le matanga le wengo le leo ia malo foi le feiva eu to chute malo feiva le fliba lo o pui le sanga le mu ma tu la fondo ia olo fifia tanga uma ile atu nei ia dana tato o le taimi tato te tau mawai ai le so I mori atu lo whaanga ma whakuianga o le nei vai aso sa tato mafutai whawhatai whakitola mai I lato lato whanga ina ia le au udanga whakatau wa ai nei ainga Savea vai o le ola Savea vai a boka ia o le ainga umale nā o le vai o le ola vai to ma tutua tina ma tutua ia ma le lo le tatou te nuku o latou whaongaina le nava e ia o walo suifua ma loloina pui mai o le tele o whamai ma le tele foi o lea o le otoe I lau tō silsila ua toi foi le tele o lea tunuku I le tūlanga o le whaongaina o vai wha le natura le vai o le ola o lua tasi lua I wawha fitu iwa lua fitu wala au Savea ia ona mawhai leo na soso le atu ia ma tau mawhai o atu le vai I lo mauta ai mo o tau o loo iai I le mauta leo lata I o tara o le mauta la o le fioka le saoli ia tuala tau wā tino tau pou sfuma le tolu Lappington Road te anga iai ma wela vai Sfulma tolu Lappington off Otara Road ma we lau vai nai le fionga I le saoli a tuala ta wā tino tapinu tau pau o la I le pitonu le o manurewa anga iane I le mauta o le tuafine Maria Olive lua sfulma le lua Templeton Place I nai Glendon manurewa ia whamanuia atu e foi whatalo whatu le tuafine a Kalala I nā Winthrop pa masio la tau foi aina tonu o le aso ngafua la o tuai I le vai whamalulu atu ia I la tau la leo o tuai le vai I le fiafinei ia ai vai fo tatu centers na e lua I o tara whapena fo ia Manurewa Glendon ia o le amwhai ona maua tuai I le tau vai a leo le na ia talo bai mo le asu ngafua o le tina ia whauta o le uso ia whiri mai latu o marutelenga au pa au I nai Glenn Innes, Tarvatu Tato Proclame Moto Umalava lo Alan Papa o la Fapia Tinaya Tala Leu in I take court. I love lava. Teleo Famasula to Wine at Temotu. I love lava my lord, so from Ria, Tinaya Pili Nai Cowborn. Alole, so from Ria. Yamaleto Teleo Tato Tanat, a lo o Fia, e fa ongaina, le nei o Nanga. Le Vaiola, Moy. O leo was full minuto mo te aile tu lai fa Samoa whafteitene lau whaalalo lau pule lea o le anga le leifo le nao le tu o leo whaasifo ai ma whae le whae whanua I le tātou whaatamaswali inga o le vai aso ia malau ta talo mai ia sa maua ile ata ma le fifia ma le malosi ia a wā e le whaatau uina foi o le au langa ma le tautua I le tātou. Ngano whatalo whatu, mo le tufoe lo whaanga mo le tamamutua. Lau whionga leota, a tabu I Peter Strickland, e whapea fo I le tina ia sau I Malai. Whatalo whatu I le whanau, tu whawhine I a Carol, whapea fo I Fatima, ma le tufine I a Eliza, I Salt Lake City, Utah. Whatalo whatu I le tamai a Yeti taia sao male faletua fo ia ale sieni le dieni I na San Diego malo
Le tātou le tio o le siufonga o le tai au fau. I Long Beach, California, le sunga tu le epa whafte sua ma le lātou fau I au nanga. Mai se fau I a le tātou ala leo lo whai mboa tātou fsota inga. Siufonga o Samoa I Christchurch. Sunga ya Alex Fido, whapea fau I tu lua ma moti tufunga. Ia ma le tautua le tātou whale loa le sunga ya sua. Whaioso, ma le whale tua I a whina. Le whanau I le tautua Samoa Shop. Io mo I nā tātou vai lola. 14 McCarthy Street, Hun Hei I Kalai Stitche. Talo whatu le tua whina I a whao ma tau whao misi ma se lātou ai nge Sydney o tau uma I na tau nuu a lātou vai. I Sydney, Brisbane, ma Melbourne il vasun se I pavatu nei. Talo whatu I hatu tau malo. Talo whatu I lau whionga I le mapua Satwala I Inga. Ia ma lau whionga fo I swafa le malu tau ma oe ma le whanau I Melbourne. Pena fo I no tātou tama le malu le mamea. Whaiva ma le whaletua me sepa I Kalai Stete whatau whatu tātou proklame. Ia ma se fo I le tina le whionga le usoli. Ia po le whionga fo I le tofi lau. Sunga I le whionga le toto ali. Ia upu tongia. Ia malo le sifu riva ftai fo le mafuta mai o nanga ma le tutua ale sifonga o Samoa. Ia le tala le nama le nganga whaalalo. O le buaia masani le atunu. Poto le tautai. Ai le teimi sasi ai. Ia o le nangon lava ia. Ia o le tātou mo le nganga le fifia. O teimi nei e mana umi ai le fifia. O le tala I atai ma tātou talie ma fifia I mwhasoa ai sea. Wa omina no nofo tangata I tono o lātou whale I mauta malawa. Wa fia o I whafa ma le whale. Wa pui pui tātou I le tulafono. Wa vave e oso le ita le tangata. The frustration, the madness, it all comes back to it. The mental illness issues. And, you know, these things can cause depression. Frustration, depression, o le atu o le loto. O wawe ai ona o so le whaali I ma le whee le sike. Mau ala teimi tātou te tali e. Ia wa pe wa vele tio. Ia ma le tautua ala si whongo Samoa. Ma awala wa o le inga kai koe wheo ai kiri. Ngā le ngungo wha ma whala ngolongo mai I mea vale ara ui. Le ai. O mea le lei. Ia o le tala e tau longo. Ia ma le tala e atai fo I mamou ai le fifia. Ma whetu na I ai le muni au I le toa whama le whao tautanga ale tangata ia. Via tele le tātou tino, le whalafola I lunga le Zoom le aso atai au. Ia, via fo I o tau, le au whainga runga tatofi le tua. Mai se o tupu fo I mai o le tino, lana tāpua inga I whaletua matausi, o ta mam tina ma tutua. O to uma sa tātou mafuta I lunga le penga te whailangi le Facebook page le Radio Samoa le full time mai le tō tele ia. Ia wapena fo I ma le tātou YouTube channel, alofa ne ria, talofa lava, balolo se fumun ria, Perenice Misa, ia wapea fo ia Amelia Whambuana, o neti sau, talofa lava, talofa e. Ia le rei o ia whinkofi au. Ia rawa le, e su se me fa yo vai le fifi dei mo ta milo fo le si o tilo po fea le o po la se fa do me le o ye le te mi nei la se fa do me te lo o silia tu lunga se la wa fe e pe ona fata otto fo le ina ia tatu au sia le sini le na o le so o le lei o la su se pese Savea tatu te tau ma vai fo ile le aso. Ia, ona tapenalea. Ona te taimanga leile tua I lau tu soifua au ona. Ria tele le fiafia na nei, Savea pistata malangi, leurua ili I Sayuli, Al Harrington, Tumanvao, Tangaloa Matua, Muritalo Lavea. Fa soifua ia. Well, ladies and gentlemen, that's it for me for this week. I hope to catch up with you sometime next week right here on the same place. Same spot,
the voice of Radio Samoa, 1593 AM in the city of Auckland. I leave you with one of my songs, and with a lot of love and a lot of good luck, and stay safe. Please have your injection, have your first jab and your second jab, because no jab, no chappa, and no fly, no eat, no nothing. Have yourself vaccinated. Bye. La upele ea, o ofea o